خب کی باشه؟ سلام و درودی به پایان با مردم عزیزی تاجیکستان. انشالله امیدوار هستم هموطنان عزیز ما با ما میتوانند پیوست میشوند تا که ما کمی صحبت کنیم در چند من درجه میبخشیم که من نموندم نه موندیم. خلاص ما کوشش میکنیم که در سر یک مسئله هایی که در تاجیکستان در این حال هست و صحبت کنیم و آنچنان و هموطنان خود تاکید کردنی هستم. هموطنان عزیزم، یعنی آن مناقشه که بین مرزی شده بود این انجام کار نیست و همشه و همه روز باید گوییم که یک چشمه بخوابین هموطنان عزیز که امروز یا فردا گوییم که عملیات چوت که دیگه تشکیل شده استوده است، بگیم که حمله شدنش ممکن است و خود شما دیدین که از داخل تاجیکستان هم یک نوار کرده استودن که گویا که با امضاها، یعنی که قرغزها رعایت نکردن با ملاقات ها گفته جوان ها بگیم که یک تاش از اوانگرد، از آوارگرد، از دیوانگرد، از امو چی کردن، یعنی این چی را نشون میده، دلالت به چی میکنه که قرغز بعد از امضا خانه تاجیکه یعنی اومده بازم آتش سر دادین، دلالت به او میکنه که از امضای یتیم افته یا رمضان رحمزاده در دیده یک توف خوبتر است که در ویخ میخچه توف کنی اگر در تخته ملایمتر میره، یعنی که هیچی توف از اونو بالاتر هستن، یعنی از امضای اونو، از گپی اونو. وقتی که طرفین که امضا کرده میشوه، اگر هر طرف که او قانون ویران میکنه، امضا را ویران میکنه، طرف دیگر حقوق داره که بخیزه و ایسکره بزنه، تمام دیگه. برای چی؟ برای که امضا کرده بودن او باید در نقل زیازیک. من میگم که حکومت داروی ما، گنرالای ما میبخشین نه یا در ترسی که زنو با قدر ترن، ایو هم قدر بقدرن، هیچ که نیستن، سخن میتن، امضا میکنن، بعد از اون امضاشون باز بگیم که در امضاش یک قرغز عادی توف میکنه که اینو اتویچت کرده نمیتونن. امضا یعنی که برای امضا مردک امضا موندن باید که یعنی لفظ دادن باید، در لفظش مثل اتویچت میکنه. در اون شرطنامه چی آمدگی بود؟ در شرطنامه چی آمدگی بود؟ از کدام طرف یعنی ویران کنه اگر این شرطنامه را که یا تشبس که ما کردیم، چی از طرف تاجیکستان چی از طرف قرغزستان، کدام ویران میکنه یعنی اتویچت میکنه. در اینجا شرطنامه یا درباره چی بود خودشون میدونن، شاید زن علیشکی نکن کردن یا گفتن که من زن مرایی میکنم در قرغزستان قد تماشاش بدون خیلش دی نرفته است، یا چی امضا کردن، کدام کاغذ امضا کردن، چرا امضا پایمال میشوند، چرا امضا ویران میشود، امضا ویران میشود یعنی نروشت کرده میشود از طرف دیگه و این طرف مثل زن خاموشه. پرستار میکنید ما در امضا که اتویچت میکنم در لبای جو و امضا در بالای امضا یعنی که نام لفظ دادن است، لفظ دادی تو مردک که تمام ما را فلان وقت حل میکنیم، تو همون وقت یگان گپ نمیشه. هر طرف که ویران کرد باید اگر پتنی نخیلی که پتینوت کنه قرغز و اما دمی که ویران کردگی را میاوید اما میسپاریم و جزاش میتیم. یه تا آخران واریانت است که بگیم که یعنی که واریانت اول است که
рамазон раҳимзода ёки саймумин ятим бояд дар болои имзошон ҷавоб бигӯянд. яъне қирғизо медонанд ки аз ин генералҳо як туф хубтар аст ки дар веқи як мехча агар туф кунӣ бичкӣ мехча мулоим меравад, ёки дар баъзе ҷоҳо истифода мебарӣ аз туф баъзе инсонҳо бигӯем азоб намекашанд, чизҳои қоқа тар карда мешавад. ино чени туф қадр надоранд. бовар кунед ман имзо кунам, ман ҳамун шав требовод мекардам ои инсоне ки ин кора кард бояд ёфта ба мо дода шавад, мо ҷазош метем, хидмон дар тирмаи мо мешинем. аз тарафи мо агар кадоме вайрон кард мо меёвем метем дар тирмаи Қирғизистон бигӯем ки бишноненаш, яъне по закони намуҷа судит куненаш. и инсон бояд ина хеле шартнома бигӯем ки хеле жёстка бошад. не ки мо мебинем ки эмомалӣ раҳмонам рафта дар оҷа шартнома кард омад, ана бигӯем ки як шолтирқили дига доранд ку ӯам рафта шартнома кард, ӯам генерал будааст барои худаш, шокамандира мега наркомани дига сағраш қатӣ, ӯам рафт шартнома кард. ҳамаи Тоҷикистон рафтан шартнома кардан, яъне ба шартнома ҳамаша шартномаш агар ҷамъ кунӣ аз тамоми шартномаҳои ӯ як туф хуб аст. шави нимшав дар корот мешавад. аз ҳамаи шартномаи ина ҳами гӯем ки инсонҳо боз ҳам имрӯз мусибат шид сари Тоҷикистону Қирғизистон, сари яъне шаҳрвандои оддӣ. намедонам ира шаҳрванди оддӣ карда бошад, ира амният карда бошад, ира ягон инҷа фарқ надорад. аммо инсони имзокардагӣ куҷо аст? чаро инсоне ки имзо мекунад дар имзош отвечат карда наметавонад. мо дар нахрин итари генерал дар кор аст. ин генерал кида дар кор аст ки аз ида як туф ба қадртар бошад. кира имзо кардӣ? чира имзо кардӣ? кани имзош? чаро ҷавоб дода наметавонад дар имзои мондагишон? ин қадар переговор дар тамоми переговор ай буҷаи давлат аз шоти мардум пуло расхочид барои рафтан омадан хоб кардан шиштан чӣ қадар $100,000 расход карданд. қадар амнията бурдан, охранара бурдан, ин қилиморо гирифтан бурдан, қилимо имзо кардан. чира имзо кардӣ? ту хонди амура? хонди аму чӣ имзо кардагита? хонди ки ту чира имзо кардести? ақаллан гуфти ягон одама ки бихун ҳамҷа чӣ навиштагия? майли худат ку хонда наметавонӣ. не ки ягон одама гуфти? хуб ана Фарид бародар, шумо бечеҳра мебироем, ба чеҳра як бор камератона гирён мекунед, мекушед, яъне ки гирён кунед ҷавоб битед. бечеҳра мебироен ё ки ба чеҳра, то ки ман шуморо қабул кунам. камератона гирён кунед, ишора кунед. шумо дар студия нестед ва касе шуморо намебинад. шумо ишора кунед бечеҳра ё ки ба чеҳра. бародар Фарид, шумо маро мешнавед, ман шуморо намешнавам. шумо ли дар палатаи поёнед, яъне дар зал ажидани қарор доред. шумо гирён кунед, биромада. шумо метавонистед ки гирён мекарден, видеотона ишора мекарден ки ё ба чеҳра ё бечеҳра. баро дӯстои азиз, воқеанам аз ино дида шояд ки як раққосара қадраш болотар бошад. як раққосара бовар кунед. шояд ки як раққоса дар суханаш беста, яъне ки мега ки ман тӯй мерам, заказ закалот мегира ку закаса пулша мегира. ӯ раққоса шав аст, рӯз аст, ман дидагӣ ҳастам. температура қатӣ ку рафта ту як зарондагӣ аст, то ки пулша гирифтагӣ буд. яъне ки ӯ инсоне ки тӯйдор набояд хафа шавад, набояд нороҳат шавад. мухлиси ҳамин раққоса буд, яъне ки бисёр як рақси бигӯем ки миллии хидмона мекард. барои пул гирифтагиш раққоса температура қатӣ ку
ай 30 боло температура қати рафта дору хурда ку туиша гузаронда биромада дар берун ку поли роз айпо задагӣ ай хонаш рафт гуфт ки ман пули одама гирифтагӣ будам яъне ваъда дода будам мухлиси маст намешавад ки инора рад кунем. Бибинед як рақоса дар суханаш ҷавоб дода метавонад, яъне дар имзош ҷавоб дода метавонад, як генерали мо ҷавоб дода наметавонад дар суханаш, дар имзош отвечат карда наметавонад. мефаҳме намера ё киё ҳастанд ино, киян ё аслан ҳеҷ ки ноланд ба худо қасам. паша ёда хубай, паша ёда хубай. ё фақат нами пули тоҷик қати дар сари тоҷик наём ниганимат карда кишта наметавонанд. ай и дига зиёд кор карда наметавонанд. амнияти тоҷикистон ҳам сари очаи ман рафта метавонам, кампири 80 солара дар сараш рафта метавонад. 3 мошин шида, 4 мошин шида, бача табугу гап назанам ора. чанд бор Эмомалӣ имзо кард рафта. Эмомалӣ 3 президенти Қирғизистон қати имзо кардам онҷо. 3 президенташ иваз шид и келини тоҷико, очаи тоҷико, падарнеи очай, и очаи тоҷико, ғамхори мардуми тоҷик. 3 президент қати номарза имзо кард. Куҷо шид имзош? Куҷо шид? ҳеҷо. инайшам рафт имзо кард. аз тарафи Тоҷикистон вайрон нашид. мардуми оддии мо вайрон накардан, хонашона баъд ё рафта насӯзонданд. бозам ҳам проституткара гапша гирифтану шиштанда. гуфтанд ки и проституткаи мо имзо кардагӣ аст. ба ҳар ҳол мо бояд амо яъне ки падвадид накунем, шалаваи моро падвадид накунем гуфта мардум ором шиданд, шиштанд, тамом дига. аммо қирғиз омад нарушад кард. бозам хона алов зад. кани ака ин тараф бояд дестваша нишон бида имзо кардагӣ аст. кани дестваш дества нест 0%. ин намешавам ва шумо тайёритона хуб бибинед. чотка гуфти ҳамун гапо тайёритона бибинед. имрӯз пага яъне дур намегзара қирғиз ҳамла мекунад Тоҷикистонда. ман проектошона уҷа чандташа хабарша дорам ки чӣ проекто чӣ нақшаҳо кашидааст. имрӯз пага конкрет набигем ки қирғиз ҳамла мекунад Тоҷикистон. ва ҳоли ҳами мо мардуми Тоҷикистон дар имзои гӯем ки дар имзои ино бовар карда олиам шиштагием ки ана биги бача ки як тирмандалақи мо рафт имзо карда масъалаи марз уже ҳал шид, дига ҷанг намешавад. ҳаминқадр ҷанг мешавад ки и даф мезанам полис фарара мегирад. тамошо кунен бестем кадом нақша кашидестанд, чӣ хел тайёрӣ дидестанд барои ҷанга. мо бачаҳои ламаносиф рафтем, тинч кардем, омадем. қати полковник генерал Шамаев якамтар ова буҷӯшон, шамара бидоз мешавад, чоев мешавад. кани генералот, кани ки ҷода соф ахмақем ба худо. мембрен ку мембре мебаран ранги саг гуртон мекунад. душмани аслии миллат бовар кунед дӯстои азиз, на қирғиз аст, на дигару на дигар. инами Эмомалӣ Раҳмон. кани ҳами генерали аслӣ боша, кани сарбози аслӣ боша ки инами вардора шохи дигар ждат накунад. озодӣ ба Тоҷикистон бигава вардораш. инамиё ҳастанд душмани аслӣ. ҳар чиз шид, ҳар мушкилӣ шид сари миллат аз пишти намиё шид. миллат хор залил шид, ай пишти намиё шид. ай пишти нафси авлоди Раҳмонов шид. 30 сол мешава мо налог меспорем ку куҷо рафтеста и пули чӣ кадомид намедонем. раҳотона пулакиага 20 сола раҳ пулакиай ку куҷо рафтеста и пул намедонем. ягон тот намедонем. ошкор дар новостиҳо гуфтестанд
چیزی افشاری هست میگن نه شما پول دادستین هیچ کنا میپرسه این پول کجاش دستی چیکو دستینی پول شما چند پول جمع میشوه که بیا اچود بته یک ژورنالیست نمیره نمیدونن صاحبش کی است کی ای تاجیک پول گرفته است پول تاجیک کجاش داده است هیچ کنا نمیدونن هیچ کنا نمیدونن کی ای دایرکتوری او کمپانیا کجا ده هست آفیسش در کجا قرار داره هیچ کتو نمیدونید یگان تو نمیدونید کی است چی است نمیشه میگذاریم پول آمدین اسم میگذاریم پول آمدین اسم میگذاریم پول آمدین اسم میگذاریم پول آمدین پول کجا شده است کو خودتو نمیدونید این همه پرابلم نفسی اولادی رحمانوف است واقعا هم بگیم که من در اینجا یک سخن قید کردنی هستم هموطنوی عزیز من از کل امو مردم تاجیکستان یعنی صنعتکار گفتن در توغری نمیگیره برای که با صنعتکار نیستن من از کلاگی دوالان یک التماس داشتم که همون نواراتون پولی کو همون نوارایی که همین ملت هم مزاق کردگین در خر نامر زدگین در بالای خر دخترها را سوار کردگین در یک جای بگیم که آخی یگان معنی نداره صحنهاتون کو پولی توزه کنید نمی حاضر براتون فرصت هست توزه کنید دیگه ای کار تکرار نکنید پولی نواراتون توزه کنید برای با فکرم که براتون خوبتر میشه علاموارش یعنی که در سر چی بود که من اینجا نمیفهمم آخی دیوانه را گناهگار کنم یا دیوانه بازم میفهمی نمیره میشود انسان عیب دیوانه هست یا عیب دیوانه باز و یک گروه در جامعه ما دیوانه هستند و جامعه دیوانه باز شدگی هستند باور کنید من خوب میفهمم صنعت فرهنگ صنعت در این باره من خوب درک میکنم میفهمم ببینید صنعت فرهنگ به خواهش مردم در یگان جوشیدگی نیست این نمیشود بله در یگان توی یگان سرود موافق طلب فلانی انسان که طلب داره که همین سرود یک تسر یگان سرود میشود اما کل صنعتکار هر چیزی که هر کی خواست نمیشود یعنی تو با انمو یک رویت بتونی که مردم با انمو رویت طوری کنی جلب کنی یعنی این را صنعت میگه من یه نوار تماشا کردم یک دخترک بو اینترویو دو دیست هبده همجا سلوچای نای پیشم برومد او لابا ما با تکش کم گو و هم را دیدم 3 روزه او خود نخوردستم دلم به ازور شده با من گفتم ما را بینیم کجلای بچه در خشرو نیستم که همه دمای نخشرو بوده در روی دنیا اینترویو دو دیسته در 18 میگه 100,000 ما یوتیوب کانال که شدگیم مرحمت میگه 500 سکنید در 18 روز میگه 100,000 подписчик اومد میگه مخلصام اومد میگه در 18 روز 100,000 ну представить کنید در 18 روز 4 تا سرود پرتافتگی بود از در همون یوتیوبشون بسیار پرتافتگی نیستم گفت هر هفته یک تایم پرتم 4 تا پرتافتگی با 4 سرود ولی اینجا مردم میبره تانه میزنه که شما برای پول کار کردن یعنی این کار کرده ایستادین میگن ما را اگر ما برای پول کار کردن میکردم که ما سرود میخوندم رو چی اوچه ما در امام علی زلاجنیک داده پول کار نمیکردم خونگی ما در امام علی زلاجنیک داده کو پول کار نمیکردم من سرود میخوندم میتونم سرود خوندم دوره می فصالی هستی گفتم میتونم سرودم خوندم میتونم
сурудом ҳам ҳаст хондаги мамаш комплект, диском ҳам ҳастам тайёр кардаги mp3-ом. ҳамора клип мекардам, барои тон мемондам, пул кор мекардам. ҳамин ҳичи қиynӣ надорохи. Ты там ғарибӣ, оча айта дурум ғарибӣ, эвой ғарибӣ, фалак, мора чикор карди фалак, ғарибӣ, оча айта дурум ғарибӣ, тамом. гарини Зурхон мегӯяд. рӯзи замонаи технологияда меган ду бача дар кӯча бекор будааст. баъд 1-2 сум ҷамъ кардем, гуфтем биё бирем як ҳофиз шидармон дар кор аст. бибин ҳама ҳофиз шидиста, биё бирем ягон суруд запис кунем. ӯ ҷураш гуфтааст ки охе дӯстам, на суруд дорем, на оҳанг дорем, на як ҷора хондагием, на мефаҳмем, на матна мефаҳмем, на таналниста мефаҳмем, на нотара мефаҳмем, ҳиччира намефаҳмем. чӣ кор кунем ира? Гуфта биё бирем ку я маслиҳат мекунем. Рафтааст дар студия даромадааст, ҳам студияда шиштагӣ. Гуфтааст ҳамин алфавита бигем. баъдам гуфтааст ҳамин якта якта бигем алфавита. ҳамин даромадааст абвг ҳам алфавита ишам гуфтааст таам бугӯ. ишам ҳамо абвгра гуфтаастам, калон кардам микрофонам запис карда гирифтам. гуфтааст дар кадом бора суруд тайёр кунам? гуфтааст хай дар бораи оча, модар. Та занг мезанам. 2 рӯз баъд занг задааст, гуфтааст суруд тайёр аст. омадааст мондааст ҳама қадар суруди зебо рафтеста ки дар бораи модар. ҳар душ ҳайрон. гуфтааст ҳаминро мо хондем. гуфтааст шумо хондед. гуфтааст мо нахондем ку. гуфтааст шумо ма алфавита гуфтед, ма чиндим ҳамин компютер қатӣ мондам, ҳамин суруда рост кардам ай ҳарфото. уна гапи Эмомалиро реп кардагиян ку. хел як тай дигаша интервюшо тамошо кардаестам, аз ӯ интервю гирифтестан, дар бозор материал мефурӯхтааст. мега шумо хондагиен, ягон нотара мефаҳмед? мега не, ҳам бачаҳо мара ёд метавонанд. шумо чӣ хел сароянда шиден? мега хай ҳамин ҷудогӣ мара сароянда кард. ай шуш ҷудо шудааст, аламиш кардааст, омадааст дар студия, хай пул дорад, додааст пулаву ҳамамо абвгра гуфтааст, дар бораи ҷудоӣ хондааст, часпонда, ҷудоӣ ё ҷудоӣ гуфта додиянаш. шидаи ҳофиза. мардум, ин санъатай. одамо 7 сол мехонанд, мисли медисина. чӣ хеле ки дар духтур барои як оператсия кардан хирургия 7 сол мехонӣ, 7 сол мехонӣ. ин санъат ҳамамо хеле аст. бояд барои бихонӣ, барои як скрипка ғижак 7 сол мехонӣ. аввал бигем ки мактаби миёнаша мехонӣ, баъд бигем коллеҷа мехонӣ, баъд мерай бо институтша мехонӣ. 7 соли дига институт мехонӣ, итога ҷамъ кунӣ, 14 сол мехонӣ барои як скрипач шидан, як скрипкара нотара туғри қапидан 14 сол бояд ту бихонӣ. яташ мега ма дар бозор нон мефурӯшам. дар ҳамин чорабиниҳо мерам, суруд мехонам, барои мега хидм мехонам. ягон чира мефаҳмӣ? ягон мусиқӣ чӣ аст, санъат чӣ аст, фарҳанг чӣ аст мефаҳмӣ? не мегам мара ҳамун бачаи мегирифтагӣ нагирифт, просто кидатам кард, аламам кард, ҳофиза шидам. шумо чӣ кор кардестед вообще? барои пул шида санъати тоҷикам фурӯхтед шумо? фарҳанга, маданиятам фурӯхтед, рафт тамом. ҳамин пул албатта мебахшен, ба фикрам ки розиен ба ҳамаи кор дига. 100,000 подписчик як 4 суруд шуда. мега ки ман мухлисо ҳарчи ки хоҳам амро иҷро мекунам. хуб ман мехоҳам ки биё иҷа пешимда як иҷа иҷро кунем ягон чи. ман мухлисам ина. меоӣ? хоҳиш мара иҷро мекунӣ? санъати нест бародаро. инам яташ мега барои оча бихон, яташ мега барои ғарибӣ бихон, яташ мега барои тирма бихон. ҳамин мухлисо чизе ки бинависанд дар комментариҳо, ма дар ҳамун матн мега, дар ҳамун
چیز متن یفته میگه شعر یفته آنا سرود میخون آنا که ببینین که فردا ترما شوین او سرود شما را خلاص نمیکنه فردا گشنه مونده سرود شکمتون سیر نمیکنه فردا فرزنداتون در آن او کوچه رسیه و در زندان شد یا که مرد او سرود فرزند شما را نمیبره در مرده شده فردا فرزنداتون غلام شده ایستاده است او سرود او را دفاع نمیکنه برای یک نام را گوش کردن 100,000 عیب است باور کنید مردم از حقوق شما دفاع داره از مرز دفاع داره از مرده دفاع داره نمیدونم از غلامی دفاع داره زید یک دیکتاتور جنگیده است که تا که آینده فرزند شما غلام نشود و در او یک معظمه خان کدیر و ولی همین روز هم زنگش زدم گفتم که ستیل عوض میکنیم تو معظمه خان گفتم ستیل عوض میکنیم همین سیرامو تهمت موندورا که پول کار کشتیم گفتم که بیا پول کار کنیم گفتم چی کار میکنیم گفتم سرود میخونیم تمام وقت دیگه 4 سرود میخونیم برای غریبی میخونیم فقط مادر غریبی امام علی است که هر روز غریبی تولد میکنه مشکلی تولد میکنه تو تاجیک غریب شود و ایاش برای غریبی خونده است ما ای پگا ولی یک چیزا کس کردم یک یاماها یا барабан заказ کردم اینترنت یک گیتار دیگه заказ کردم انسامبل میکنیم برای غریبا کو فقط غریبی میخونیم سر میکنیم غریبدان در ملکی روزها به ما میتونم دور از پیشی پدر و مادر به حد مشکل بوده است یک گیتار هم میگیرم یا وقت سرود میخوانم برای غریبو برای یارا ناموس یارا دفاع کردن برای یارا ناموس دینشون دفاع کردن برای یارا ناموسی گفت که همون گفت اویلش مادرش فرزندش دفاع کردن پدرش ناموسی خیچ دفاع کردن 0% ده غریبی سرود بخون 18,000 100,000 подписчик уже گفت همون گفت جوش میگیری و سرازا لایکش همه بینی کو استرلکش سوختگی ای پول روز دیگه نشون نمیده اون طرف چند چیدگی لایکش ای بام بدون نوخی نولش تو که شما نولش میکنیم تو کجا نولشتون تو کجا با نولش کار بود میشود همین نولش کردن قطعی کار بود میشود از نولش کردن میدونی کجا آمدین زدین این منطقه پرستی نیست نه که یک چند سال پیش در شب خواب یگان انسان یک نامی کلاب اگر شنویده میشی در شب خوابش یا که یک کلاب دیده میمون سحر لواش پر توقل کدگی که این شب در خوابش کلاب در اومده میفهمه نمیره غروری مردو را میدونی چی خیل بود یک حادثه رو داد در همین خوجان ما که تو گفتگه میزنیم که ما پدرمون هم قطعی تو گفتگه میزنیم شما نداریم و مردم خوجان شما داریم ما سالوی نو آمدیم بچه هایش بودیم خیلی بسیار اکه دوستو قطعی شنوس شدگیم بچه های کلوب قطعی حتی که هم پاگاندار و زوانیدار و افیچرا و در وینیا کار میکردگی و قطعی اوجه چخیل همون کمتر بدیم ده که
озиравори бисёр набудем дар Хуҷанд, камтар будем, аммо якдигара ҷои хеле шинос будем. мара роҳӣ кардам бозорда, гуфтам фалон нонбойхона меравем, медурои ҳамон нонбойхонара, мегӯй ки мисол зимистон хунуктар айда. падар ма як ҷураш стоянка дошт, ҳаму чида онҷа мошин пошин ҳамҷа мемондем, ҷураш буд, барои ҳамура кӯмир дар кор. падарам кадом нонбоя хоҳиш кардагӣ будааст, ки мисол камтар кӯмир бите, ин пулша дода будааст, аки харида биёр гуфт. ва падарам хоҳиш кард мара, ки худораҳматӣ, ки ай фалон нонбойхонара бачам ҳамҷа ду қопча кӯмират мета, ҳамун ду қопча кӯмира барда ҳамун стоянка бите, ки ҳамун кӯмир надора, зимистон буд хунук. ман гу қалиғам. омадам, як мужик ҳамҷо истодаги, як хеле калонтара. гуфтам фалони ки аст? яъне дам тозам кулоби кардада, номша гирифтам. гуфт ман. гуфтам нағзи созӣ, гуфтам, яъне ки тиқати. гуфтам ки дана фалон одам, гуфтам ду қопча, гуфтаги кӯмир, гуфтаст тида, гуфтам ҳамура бите. ура қаҳрш кард, як синима дод задда. ту гуҷоба тарбия ёфтагӣ, гуфта вағаз карда, нешавай пешам, ту чизе мана ту дорӣ, ким ту? хеле карочи чӣ кард? ман бачаи ёш навомадагима, ки як 5-6 моҳ шидаги хуҷандаима, ки қадар соз навам раҳрура ёд гирифтагӣ. як қарм кард. дигар ҳаму часпидим, рафтам да бачаи ёшу, хеле ҳаму хунҷӯш дигар паридам, ки қапидан хеле се нафарая нападатм кардан, сар додам. баромадам, ҳам қарм кардаги рост омадам пеши бачаҳо, як 10 нафар будан бачаҳои кулоб. гуфтам ки биё бирем, кароче разбора. намо мара нападат кардан нонбойхона. мо омадем нонбойхона, шуна кунам ки ҳавор кардем. воениҳо, пагондоро, ай часто, ай части инаи дуруни боғи Хуҷанда будагӣ, аз дигар ҷо мақомҳои боло доро хестан, омадан ай пишти ма, ай бай ма буд. ма тита гуфта гап задам, барое ки равияи мо ҳами хел буд суханронимон, аммо ай баю ҳам буд, барое ки ба ҳар ҳол бояд ҳар як инсон як менталитет ё равияи сухангӯӣ хича дорад, бояд ӯ инсон дарк мекард ира, ҳарчанд ки айма калонтар буд, дарк мекард. мисол мегазид зубон шехай, мегӯфтам я ахмақай омадааст ҳамтари рафтор дорад, медод ду қопча кӯмира, ҷонаш халос мешид, ҳамқа проблема ҳал намешид, ҳамқа проблема шида намерафт. омадем, хонааш гирифтааст, рафтааст. яташа дар кинҷи хона мондем, адреси хонаша гирифтем, рост задем, рафтем, пагондоро бировардан айдарини хонаш дарам падезишку ҳамиқа мочкаш кардан, ки яъне ки ғурур буд да, ғурур буд. бо ман худам ҷидошон кардам, ки ака бас дар кор нест, так хаям ташидамон, бо дилам сӯхт. ғурура медонед чӣ хел ғурур буд? имрӯз як домуло мега ки ман ҳамата замандарта фалон мекунам дар дохили масҷид. мега ман замандартона фалон мекунам. ай гиребони як ҷавони кулобӣ мекашад, мебирораш, мушт мезанад. ман изо кашидам дости. ба худо кӯ ғурури мардуми кулоб куҷо шид? куҷо шиден ғуруртон? имрӯз ита меқапа, фардо дигарита меқапа, рӯзи дига дигарита меқапа. як чанд сол пеш як зодаи кулоб буданат бас буд. дар дохили кулоб ку мо хай камбудӣ худмона доштем, халғо, яъне ки шапошап, ҷанҷол, не ки боз як инсони дига дар як таймо агар як чӣ мекард ку
ما دین جنگ کردگی بدیم او را نمیگفتیم که ما دین قطعی جنگ کردگیم خوبش کرد ما بزنش با خسته رفته پشتی او که وستوپت میکردیم نباشه دین اردمون مردانی شب و شب کردگیم حالی هم اخصاب زنیم ای بینیم و خون میبروید اردمون زدگیم دینه یکی باید مشکلی دیگه در سرش میزد با میخسته میرفتیم که در برش میستودیم با گب میزدیم کجا شدی غرور کجا شدی مردینگی و معظمه خونه در چیش نوشتم که مردها یعنی که بشینه نمی زنو مورا خلاص میکنه سلوچاینا در کانالو پاکشت سنک نه که امام علی غم تا گفته نوشته بدم نه نفر گرفته است رفته است باور کرده است ما خیلی بگیم که نمیاک دادم که ای بس که در حالت که یک زنک بخیزه از مادر و خواهر اپا زنای ما را سطرش دفاع کنه زنک بخیزه دفاع کنه ما خودمون مردک شده اپا خواهر و چمون سطرش دفاع کرده نتونیم حداقل در دفاع همین پدیشکه کرده ایستادن در برش پدیشکه کردن یعنی در همین هم نیستیم یک سرود همه پرتویان یا که نمیدونم یک در کونی خر نامر میچسبونن تاکسی میزنن در بالای سرش کاغذ قطعی در بین گوشاش میچسبونن تاکسی ده دیونه سوار شدگی همون سیونکا کدیستن اکو کیرا نشان دادستن او نمیدونم او توی خچونا نشان دادستن هم خیلی زندگی کردگی است وقتی در کامنت شما مینویسی که آدم نکی کورا آدم شرمنده میکنی تو بروی ملت اداغ میزنه دیگر انسانو تاجیک نمتر دیوانه قبول میکنن تاجیکستانی را نمتر دیوانه قبول میکنن نکی کورتا نک غرور نشان بده غیرت نشان بده در هم تلویزیون هم در اکران هم در یوتیوب هم که یک انسان بینه نمیدونم یا تاش توقیش دریدگی یا تاش جلگوش دریدگی یا تاش علیکی یا تاش مالیکی یا تاش والیک نمیدونم ای انسانو نکنه نیکاراتونه نکنن ما کمدیا کردیم یک کمدیا دایسری اوچاد مونا قطعیم کمدیا توری کمدیا کن نک برای که نیست یگان منطق نیست در اونجا تنها نمی نشان دادن که مردم توجیکی نمیتاری گدوانه کمبغلانه دریدگیانه نه این نمی حوالان صاحب دیونن بغرض این نمی آدمای دیدگی دیگر خیلی حدسه نمید نمیکنن نکنه نمی کورا میگوی که میگه که نمیفورد که تماشا نکه ای انسان نمیفوره نه تو ابروی مرا ریزوندستی تو ابروی وطنی مرا ریزوندستی نکی کورتا این همی انسان ها خاص برای پول کار کردن ابروی ملت وطن فرهنگ مدنیت نول کردگی یک آدم همیره نمیگه که برامده که همی انسان ها برای پول نمی خیلی احمقی کرده است نباید ایره بکنی میشوه امو را غرور نشان بده در یوتیوب دیگر چیز نشان بده پول تا کار کرد هیچ کتره نمیگه پول کار نکن بگی هم چانس همی که کار میکنی یک چیز نشان تیوخی برای مردم یک چیز نشان یک تربیه شوه عبرت باشه چیزی که تی نشان میدی از او در کونی خر نامر زدن در بالای خر دخترش شنوندن چی عبرت بگیرن مردم همین نسل جوان چی عبرت بگیرن ایتن یک برنامه را یکی یورا شانس داده شد واقعا برای یو شانس داده شد که تو که ابروی نمی ملت نم خیلی 0% و از همینو هم دیده از انا همینو هم دیده این همی گنرال پالکونی که نمی را اتنوت کرده میشوه که همون قرغز هم اوورینا مدرویا لبوی کورش هم میکنه یکی از سببش که روزی در روز در یوتیوب همین تاجیکستان بذار ای احمق بگه دیگر چیزی نمیبینید همینا را دیده نمی گنرال حدسه نود میکنن همینا را دیده امام علی را حدسه نود میکنن که کی است امام علی اصلا کی است چی فرهنگ داره چی مدنیت داره امام علی از این نمی حدسه نودش میکنن من لیش نه همینجا امام علی را حدسه نود میکنم که
چی مدنیت داره امام علی، چی فرهنگ داره، چی قدر بگیم که سریوزنس داره. من برای چی امیر میبخشین کونتیش میگم رقصش میگم کو اینا میام ما میبینم امو بگیم که دولت اینا خیلی آورده استوده است، یعنی که من رقصگی رقص سرود نمیدونم دیگر چیز. امروز پگه قرغیز آزاد میتونه نپادت کنه و ایرا میکنه، ترا میفوره نمیفوره ایرا میکنه با امید پوتین نشین یگان تو با امید ای ابسولوت نشین. این خودش نمیدونه چی کار کنه. نوالنی را تروریست گفته است، اکستریمیست گفته است، چون چیو گفته است. تاگدات مرده للینا در درنی موزله چی با قپیده شیشته للینا مثل نوالنی رولوشن رای تو که ای رولوشن با ترسی تاگدام اتت رولوشن را چی با در موندگی در اونجا ما حیرانم با خدا. اینه خیلی انوخیو چیش میگوی، یعنی که پدر رولوشن در همی بگیم که روسیه لینینه. اگر که رولوشن قدر بترسی رولوشن جنایت باشه پدر جنایت کرو را تو در موزله چی با قپیده شیشته من نمیدونم چی با قپیده شیشته در اونجا. برای امو محمدی پوتین هم نشوند نه تاجیکستان نه قرغیزستان میزنه در اینجا خواهی نخواهی میزنه. برای تیاریش دیده ایستادن پول подготовка کرده استن و امروز پگه میزنه، امروز نزنه پگه میزنه، این سال نزنه این سال دیگه میزنه، فورد نفورد میزنه. و او دوتا کلینوی ما میان در اونجا عروس وری گفتی هم گپا مو گویا که کدام او را تجاوز میکنن میورانش امضاش میکنن میروند در اونجا امضا وایرال میشه حتویچت کردن نمیتونه در امضاش جواب دادن نمیتونه. اینا ما نمیگم اینا خیلی هم داخل تاجیکستان هم تصدیق داره که یعنی که قرغیزستان امضا را وایران کرد تاجیکستان باید دست و نشان بده تمام برای که وایران کرد او نایستاد لفظش ده نایستاد تاجیکستان دست و نشان بده کنی دست واش کجا ده چی دیدی دست واش اما چور کماز سلیترا تخته و چور کماز کارچوکا روی کردن روزی دراز گفتی همون گپا توی امروزا اونا یک تا او را کپاش سوختگی و دست ما بزنن روزی دراز شیشتگی فکری ملت نمیکنه فکری فرزندوی ملت نمیکنه اساس گذار صلح وحدت پیشوای ملت نمیدونم باغ که روزی دراز پول میگیره خونه را خریدگی بهترین ماشین قطع میگرده اخرانه دوره با نام پروپاگاندا امام علی دم تلویزیون کار میکرده را با حمایتگر هم داره بهترین زندگی را میکنه روزی دراز نمی برای پروپاگاندا بردن. خب دوستای عزیز راستی گپ بگم امروز وقتی ما کمتر است اگر کدام گفتنی باشه کدام انا سخن داشته باشه بگیم تاجیکستان و بارانی سخت شیدگی نیست. من خورد بودم یاد دارم هفتهاش قطع شب روز باران میزد دایره سرخو هم قدر بلند میخیست که او چقر کندگی بود چقر میکنه یک بلندی شوی دراز که فشستی صداش میومد نه که قشلاقا دا او نمیگذشت نمیومد برای که دنبا و بزبالا میزدن با بیتون قطعی کوبیکا میکردن میوردن در دنبا میزدن سنگا را میریختن با بیتون قطعی میزدن ستینا میکردن او همون قدر میومد که ستینا را شوشتا میرفت یک خیلی وقت نه که هم دکنسه نمیشوش برای که غوص میزدن دنبا را دکنسه شوش تو نیم شب میشوش با ای سال میگرفتن که با دنبا میزدن.
агар хел бигирем Швейтсария мисли Тоҷикистон аст, мисол ҳамаи ҷош кӯҳзамин аст, ҳамунҷо ҳам боронгарӣ бо аз Тоҷикистон ҳам зиёд мешавад, аммо ягон ҷоро ов намезанад, ягон ҷо зери ов намемонад. барои чӣ? Барое ки ҳамун рашотош ҳамаи боло гирифтагӣ ҳастанд, гардондагиан овора, ҷое ки шушта мешавад битанировать кардагӣ ҳастанд ва нигоҳ мекунанд, ухаживат мекунанд, ҳамин ягон чапашавӣ намешавад. Вагарна Швейтсария мисли Тоҷикистон аст. ҳамаш кӯҳзамин аст. ё ки Норвегия. Норвегия ҳама кӯҳ аст. қариб ҳама ов аст. бо тем более дар баҳр наздиканд, фақат ҳамин борон аст. чиба бигем ки ҳаминҷора ов намезанад? Чиба Тоҷикистонда 3 рӯз борон бубора ов мезанад? чиба вақтҳои охир ҳар сол ов задеста? баҳору тирамо Тоҷикистон ов мезанад. яъне ки бигем тоза накардан ё ки сарф накардан, пулро диздида хӯрдани авлодои Раҳмонов аст. ва имрӯз набираҳои Раҳмонов ҳам хеле бигем калон шидагӣ ҳастанд. ҳамашон дар хориҷ мехонанд, аксараш надоштанд. дар айни ҳол Раҳмонов дар ҳозир дар айнами шабрӯз дар хориҷ як 30-40 студент, яъне набираву хеши табори аммаш, бачаши аммаш, набираҳои аммаш ва ғайраҳо, шояд ки аз 30-40 ҳам зиёдтару студент дошта бошад. яъне ки як 70-80 студент дорад, просто студент дорад. ва ҳар яктаю дар хориҷ беҳтарин шароит қатъи таъмин шидагӣ аст. аз мошиниш сар кардагӣ, аз ахранаш сар кардагӣ, хонаи шахсиш сар кардагӣ, нами полни хурду хӯроки беҳтарин қатъи таъмин шидагӣ аст. я 70-80 студенти авлоди Раҳмонов. берун аз ӯ солона истироҳат рафтани тамоми авлодои Раҳмонов дар хориҷ, дар Дубай, дар дигар ҷо рафта истироҳат мекунанд. ҳамаи ё аз пули миллат меравад. ҳамаш аз пули нами буҷаи давлат меравад. барои ҳамин ягон таймо хабар аз буҷаи давлат надорем ки ҷо шида истодааст. хулас гуфтаниё дошта бошед, савол дошта бошед, ана баҳс кардани бошед, шумо метавонед ки силка дар поёнай дохил шед. ростӣ ман дина шавам хоб кардагӣ набудам, созгӯем, ва саҳар як роҳи дур рафта будам. ана ина нав омадам. боз ба омадан гуфтам ки ба ҳар ҳол ба мардум бояд як бор гӯем ки чикор кунем, яъне як суҳбат бояд кард. ака намедонам, вақте ки мардум аз худ дифоъ намекунад, аз ҳаққи ӯ як каси дигар дифоъ мекунад ва ҳадиақал ҳамонро гӯш карданда, ҳадиақал даромаданда, ҳадиақал як инсон дигара падилид карданда, ки ӯ ҳаррак надошта бошад, ку ман намефаҳмам охир ӯро. нашавад стил ҳаллиш мекунем ака, суруд мехонем баротон. инҷа нами бача пинҳон ҳамуша ҳар замон, ҳар вақт бигем ки дар тамоми барномаҳо нами кулоб 44 бибин бародари азиз, яъне ҳичи ҷавонӣ шид, ҳичи ғурур шид, ҳичи мардӣ шид ки дар дохили мачит як ҷавона, як мӯйсафед, як ришсафед мега замандарта фалон мекунам, ай гиребонаш мекашад, бигем ки айдар берунаш мекунад, бу яъне берун бироварда задани аю тарафда, ва мега сёмкаш кардӣ, мега ман фардо нишонаш медиҳам. мачитотона маҳкам мекунам. агар накардам ман зани шумо, агар накард пас ӯ зани ҳамун мардум аст. ҳамин милло милло нагем ба худо қасам. ман як чиз дигара қиссатон мекунам, бародар ака каме тоқат мекунӣ. ман як чиза қисса мекунам. хеле вақт шида буд, вообще гуфтагӣ нестам, ки баротон имрӯз мегӯм. яъне ки ман насли восе ҳастам. агар кадоме ки таърихи восера хонда бошед, ман набира, яъне ки патонкаи восе ҳастам. мегам восе қалиқ буд, не восе қалиқ нест. духтари восе момаи ҷиғагил
шавҳари ӯ бобои Ризо, аз онҳо як духтар Момай Гулизор, аз онҳо як духтар буд номаш Ҷиғагул. ва ҳамон духтар бобои мара модараш мешавад, Момай Ҷиғагул. ва чӣ хеле оварда дар қалъаҳо дудагӣ аст, инам қиссаш хеле аст. ва дар ин бора бигӯем ки рӯзе мешавад ки ман як блоки бе одамо яъне дар бораи ин нақл мекунам. ва восеам барои анам хел миллати бигӯем ки сархам, ҳам хел миллати ғулом ки дар як тоқи гандум кор мекарданд рӯзи дароз дар дасти шоҳ, намо пидри амири Бухоро кор мекарданд, зери зулми ҳамон буданд. ва як ҷавон, як мард, як ҷивозкаш ба ном Восе қиём мекунад, бигӯем ки мардума таблиғ мекунад, то ки биёед ҳуқуқ талаб кунед. ва худи Восера ки фурӯхт? Худи Восера муллоҳои даври анаму замон фурӯхт. яъне ки ира ман ба шумо мегӯям, мегӯянд ки Восе дар Бухоро ё Самарқанд, Бухоро дор кашида шудаги аст. ин дурӯғ аст. Восера дар Самарқанду Бухоро дор кашидаги нестанд. Восера дар раҳ киштагӣ ҳастанд. Восе дар раҳ кишта мешавад. Восе тахминан байни инаме советский Темурмалик аст ку, байни ҳамин Темурмалик ва гӯем ки байни чида кишта шудаги Ҳисор, ай ҳамин райони Темурмалик байни Ҳисор. ҷасадаш дар анами территория аст. куҷода аст номаълум дар ҳаминҷо. ва амири Бухорода танҳо калаша бурдагӣ аст. вақте Восе бо як инсони мулло, барои чи ман шумшон мебинам, на самом деле шумшон мебинам, барое ки ино як ҳаёт фурӯхтагиам, предател будагиам, ба ном дин ё предател будагиам. ман кӯдаким ёро нағз намебинам. ман як ненавист дорам дар ё. ману гапҳое ки калономон гуфтагӣ ҳастанд ки чӣ коро кардагиам дар ҳаққи ҳамин бобои Восе ва ғайраҳо ку, ман як ненавист дорам дар ё. бобои Восе ҳам бениҳоят як инсони баэътиқод буд ва тамом муллоҳода бовар мекард. вақте фирор мекунад бобои Восе, камкам аз муллоҳо совет мегирад. яъне ки бобои мулло ай нигоҳи шариат чӣ кор кунем, бояд чӣ хел действия кунем. мисол як асир гирифтани занҳо, кӯдакҳо, ягон кор кардан, дивизиониҳо, мисол ҳамин чизода совет мегирад. ва мулло медонист ки Восе дар куҷо. вақте мефурӯшанаш болои кӯҳ мебурояд, Восе таслим намешавад. мулло ҳамун дусе муллои ҳамун ки Восе эътиқод дошт, посредник мешаванд дар байни амир, солдатҳои амиру дар байни бигӯем ки Восе. ҳоле мегӯянд ки ҷӯрош фурӯхтагӣ аст, не, ино посредник мешаванд. мулло гарант мешаванд ки мо гарантит метем ки яъне ки ту биё бишида аз сари устал бишӣ, яъне ки бояд маслиҳат кунем, яъне ҷанги ҷанҷол қатъӣ намешавад. фанд мекунанд, мегиранд, меоранд, таслим мекунанд. Восе дар ҳамин ҷорубқил як бигӯем як лақайзана кард. барои худаш ҳамчун як модархон хондагӣ инсон буд, мумкин дошт. ва дар раҳ хоҳиш мекунад ки ҳамун бигӯем ки модар маха як бибинам. вақти пеши амир мебарад. амир фармони амири Бухоро ҳамин буд ки пидр бояд ира меоварданд. вақте меоранд, дар раҳ хонаи ҳамун занакда меҳмон мешавад, чой мехӯранд, кӯтоҳ як дидор мебинанд, як пиёла чое об ҳам сари раҳда. баъд аз ӯ ҳаракат мекунанд. ҳамун байни Ҳисор, шоҳи Ҳисор ва шоҳи ҳамун бигӯем ки чиз ҳамун алоқашон ҳамин буд ки ҳам пидарази ҳамин шоҳ ҳам чӣ рой кардагия ку Ҳисора чиш. раҳ дар рафтан мегиранд ва Восе бигӯем ки як ҳамла меёрад ба сари чизо, инсонҳое ки ёро бурда, Восера занҷирпеч карда бурда истоданд. кушода мекунад занҷира ва як ҳамла мекунад, чанд таёро мезанад. Восе мегрезад.
восера аз қафош бигем ҳам парон мекунад ва восе маъюб мешавад. чанд қа меояд, аспаш қафо меояд, чанд қадар дарра меғалта мембира. Меояд ки восе мурдагӣ уже меқапанд ки восе мембира. Хулос ё меқапанд мембира ҳамуҷа ё ки бигем ки ҳаму рада гирехтанда аст мембира аст меғалта. Мурдара киҷо мебаранд? Мурдара ягон ҷо бурда наметавонад. Фармони амир бояд восера бибинад. ба хулоса меянд калаша мебаранд, мегиранд, ҷасадша дар ҳамуҷо гур мекунанд, калаеро дар як қопча дар ҳамун чиз мегиранд, ҳамун специалнао ҳаракат мекунанд. Шаб меоянд дар хонаи ҳами амири бигем ҳисор резиденсияи бигем ҳисор меоянд, ӯ бояд дар онҷо шав меистоданд ва резиденсияи ҳисор барои солдатои амири Бухоро як ташкиливу базму духтароро овардагияна, доираву тавлак ранги Раҳмонов овардагияна, то ки дар пеши солдато як бирақса бояд одиқ кунанд. Чест қапидани восе барои чест ҳами бояд як ташкилӣ организоват кунанд. Ҳамаро организоват кардагиянд. Гурӯҳ меояд, мегӯяд ки мо истода наметавонем, барое ки мо бояд дастрочна ҳаракат кунем. Мода асп дар кор аст, аспҳо уже бефара шудагианд. Аспа иваз мекунанд, сардистагӣ хурдагӣ нахурдагиша номаълум, аспҳоро иваз мекунанд, дальше ҳаракат мекунанд то пеши нами питтухи амиролимхон ки то ки калаи восера баранд нишон медиҳанд. Коме ки мегӯяд ки восера бурдан дар уҷа дор кашидан, тасбеҳу ширих, ё ҳамаш як анекдота. Ҳамаи гапҳо анекдота. Восе дар раҳ мурдагияд, дар раҳ киштагиянд. Калаи восера бурдагиянд дар пеши то нами питтухи амиролимхон. Хулоси буд қиссаи восе дуруз аст. Баъд аз ӯ гирезаҳо мешавад, наслҳои восера, яъне ки ҳар як инсон ки ба восе рабт хеш таборӣ дошт, болои ӯ бигем ки зулм мешавад. Ай амири уҷа бигем ки тағоёи ами бобом дигар амо баъд ҳамута болои кӯҳо қатъи меянд, ҳам болои кӯҳи советскида бобои мара ки бигем ки бобош яъне оташ бача ёш будагиай ва оташ ё ҳам 10 марда ҳамҷо кӯҳ зиндагӣ доранд ва дигар хунукӣ чора надоранд. И бобои мара очаш духтараки майдак будагиай. Дигар мегӯянд ки хай мо ҳаминҷа мемонем шумода, яъне ки мо бармегардем, баъд омадем мегирем и духтара, барое ки дигар хунукӣ намешавад, мо иро бурда наметавонем дальше. Хулас момаи мара дар хонаи ҳаму бобом ё мемонанд, духтарак майдакай ё чандин сол намеоянд, нест мешаванд, яъне ки чандин сол гирезаҳо гуногун ҷода гирезаҳо мешавад. Баъди чандин сол меоянд ки ин духтарак калон шудагиаст, яъне 18 сола 17 сола шудагиаст. Ва ҳамчунон бигем ки насли яъне ки восе ҳамаш хеле мужико буданд, дастоини мужико буданд. Мегӯянд ки мо ин духтара аз хонаи ту бурда наметавонем, азбаски ин майда буд, то ин қадар калон шудааст. Мо ҳамин духтара бахшидем, хоҳи худат келин ки ба бачата, хоҳи бигем ки ин духтара ту ҳуқуқи падарӣ дорӣ, қадар калон кардӣ, ҳар коре кунӣ ки ихтиёр дар худ дорӣ. Хулас ба хулоса меоянд, якчанд калонсола маслиҳат мекунанд, мегӯянд ки чӣ кор кунем. Маслиҳат метаҳанд ки ҳамин мисол бачада никоҳ кубти. Баъд бигем ки падари бобои ман калонтар мешавад, яъне ки хеле калон мешавад, бигем хеле бачаи ёш намешавад. Баъд ба хулоса не ки зан надоштааст. Баъд никоҳш мекунанд, метавонад. Аз ӯ таваллуд мешавад бобои ман ва бигем ки хоҳараш, апаш ва 2 та додари дигараш. 3 та додараш. Хулас ҳамин хел бигем ки ҳамин хел омада баъд як раги мо ҳам ба тарафи бобои восе яъне ки пайваст шуд аз сабаби момаи бигем ки ҷиғагилам ва духтари момаи Гулизорам ва боби Ризом. ҳамин хел бигем ки пайваст шудагиаст. Шояд хуни ҳамун революционерии ма ҳамунҷа гузашта боша, айби восе боша, шояд ҷайби ман нест. Агар ки ҳар чӣ шуда боша набоша, айби ман нест. Инам хел бигем ки ин хирг ҳамун хуни бобои восе ҳам та патонкаш ҳамун революцияш чарх зада тумора ина омада расидагиаст.
барои ҳамо дӯстои азизам инҷа як дӯстам чеҳра қатъӣ аст воқеан чеҳра бигем боз дигар хел аст ба чеҳра қабул кардан бародар кулоб фикри назари шумо ин чӣ ҳаст аслан ки яъне ки дар сари як ҷавони кулоб як мусафедам мегӯяд замандарта фалон мекунам ҳамата яъне ҳамата гуфтааш ҳами тамоми мардуми кулоба дар назар дорад гап мезанӣ мега ай ки ҷой мега ай кулоб ҷаб ё мега ман замандар мега фалон мекунам ин чӣ буд салом алайкум астанаю брат худованд шуморо нигаҳбон боша ба барномаи чиётон баромаде ки мо чӣ гап мезанем ин одам мегӯ ки одам такаббурай я даюсай ҳукумат ина ки нав камбағали дар ҷанозае ки гапе ҳақ зад просто як гап зад бурдан маҳкамаш кардан ин чизша номша гирифт фалонтон мекунам мачитай тар мекунам чиба намевардоран гапш бара маҳкамаш кунан барое ки одамои хичонай лабохе гап мезананд бо тембор ба халқи махсусан халқи клуба гап зад ӯ бачаи клуба ӯ бачаи клуба серано вақт суат шума ӯ ҷавоб саволша метаву не ки таваккалш ба худу ё ҳамаи такаббуранд барое ки аслан дар клуб такаббур аст такаббуро дита сета анамо мекангу айсоби ан такаббуро ам клуба дин боре овузеса 10 сол пеш нами шаву рӯз нами моҳи майда 5 майда да 2010 да клуб овуза буд ина бо моҳи майда да 11 да охези шид чида пеши ҳами чӣ дохӣ ина нигоҳ кӣ ҳами дасти ҳам такаббуро ҳоҷи мирзо муллои дар ҳами такаббур ама дами ёма фаҳмҷо такаббуранд ё ҳами ё гап намезанад ку айсоби нами ҳақиқата гап намезанад дигар шура гап мезананд лекин ҳақиқата гап намезананд ҳақиқате ки мебинанд чӣ мекунанд ё гап намезананд ё як такаббуранд ман такаббуршон шиттар мекунам акай асанаев ушани уш бо темболи уш ку вообще чӣ надорад барои ҳукумати худмон ку вора падешка мекунанд инаҷа мо гап мезанем як чира мегӯм да бибинед да бародари азиз яъне ки аҳамият додем дар ҳолате ки кидаи инсони қадар бигем дилпир гап зад ки ман замандартона фалон мекунам ман фардо ҳамата нишон метавонам ҳукумат аслан ман барои чӣ гуфтаам ки одами ҳама ҳукумат нигоҳш мекуна ҳама хела агар ҳукумат нигоҳ намекард гапа намезаду ба худо ман мегӯм ку ман ҳами мило гуфтанира мегӯм ку аз ҳамон кӯдаким хеле қадар хиш надорам барое ки амо наслҳоро бигем ҳам хеле инсонои қаҳрамонҳоро ва ғайраҳоро продават карда омадагиянд агар дар бораи қиссаи ана иброҳимбек нигоҳ кунем дар бораи қиссаи иброҳимбек ва бидрои таърихи иброҳимбек қиссаи иброҳимбека нигоҳ кунем ӯра ки фурӯхтагӣ аст ӯра ҳам ба ниқоби дин яъне ки милло фалонӣ ки бениҳоят бигем ки илми динӣ хуб дорад ва аз нигоҳи аз чизи динӣ дар доверияи ӯ медрояд ва тамоми бигем ки ҳамлаҳоша информатсияша дар бигем ки шӯравӣ чикор мекунад мефурӯшад охирон ози фурӯхта ози ҳами ҳама ҳамиёра моло фурӯхтесан ҳами моло ё дар ҳами соҳиби мачитода чиан гап мезананд намиё ҳами камбағаллора мефурӯшанд дар чи кума ҳамиё мефурӯшанд ҳами ҳамаям такаббуранд худованд ёра ҷазир кунад ба худо ёрам қаришон давидагӣ ё ай худо наметарсанд просто ради чи биган ки чия намозхона ё дурӯғанд ё шайтонанд ё пайрави нави шайтонанд ман пайрави ҳақиқата гап зана гап намезананд ё ҳақиқата ва ҳеҷ вақт ҳами гуфти ӯ одисара нақл карди восера ку муло фурӯхтанд ҳами ози ҳамиёра муло фурӯхтанд хумонд ози десем ози ҳами вазъият да хумонд анам вазъият даем ҳамара нами муло фурӯхтест ҳамара ҳами муло ҷазир кард ё ҳақиқата ҳеҷ вақт гап намезананд иброҳимбек ҳам агар мо бибинем иброҳимбека бибин да ҳамин инсонҳоро мегам номи босмаш додан душмани миллатшон хондан бибинед барои сарзамини ё хестан мисли ки гӯем фронти халқӣ ташкил шидана гурӯҳҳо барое ки и пидри амиролимхони мо қатъи армияш гирехт биррафт
хурдан мардума зурӣ карданд, мардума лох карданд, тарсон карданд, чумо карданд, гапзадагиро киштанд, зиндон карданд, қатъи амирои пидарази дигариш қатъи. ин ҳами шанавтари шид охо, ин ҳам воруқ дар ҳами хешид бу. вақте ки урус ба ду пилтакамон нападат кард, ду та самолёти фанер қатъи сохтанд, нападат карданд. як давлати мега мо тараққӣ кардаги будем, мо гарнизур будем, бухоро сохта будем, қаср сохта будем. ҳамуам мисли ҳами қумтаи Эмомалӣ рӯзи дуроз гилкориву духтабозӣ буд ҳолош. рӯзи дуроз урус ба фанер самолёт сохт. урус ба фанер, ба тахта самолёт сохт. ва инами қадар донишманд олим доштему, данёра илм додему, худмон ду техника сохта натонистем дар ҳам давр замон зашти рафтем. аввалин шида ва Амиролимхон ҳам рӯзе ки урус нападат кард, ҳам шавқ рехт бирафт, гуфт ки мардуман ака бигирен чӣ коре мекунед шумо медонед, ма кайф сафо ма кадаги ма кадам, мудиқ кадаги ма кадам. дар гарем духтароро медровардан, ҳам ком духтаре маъқул мешид, уро Амиролимхон мегирифт асташ. ком духтаре маъқул мешид. дар ҳаму дуруни хонаш, як ҳаму қасраш ай 100 та зиёд зан доштааст, духтаро будааст. кадомиш қатъихоҳ ҳамуш қатъи истироҳат мекардааст, мегаштааст. ханами ози ҳама хела астана фоз шанданем ҳами нагуфтаги то ози мо дидесем, ҳами корубор ҳаст, о данем ҳамин. урус омад, ҳамара партофанг рехта рафтанд. баъд инаи Иброҳимбек ё ки дигар инсонҳо, дигар сарлашкарҳо, бигем ҳамун бачаҳои кӯча ҷамъ кардан лашкар аз чизо, шапидан против урус истоданд, ватана ҳимоя карданд. ҳамун вақта мардуми мо зани ҳамиёра ҳимоя доранд, ҳами инсонҳо очаи ҳамира ҳимоя дорад. манзарат я брида нон бурда ҳамода доданда ку ҳаррак кардагӣ нестанда, ки бояд ту бикуши як гӯсфандта, бикуш молта, нон ки шаво рӯи ки бигем солдатои ватанда чӣ шидагианда, яъне хичон ташкил шидаги солдатода нона бите номи босмач нагиранд. во гишна мешиданд. гишна шаванд чӣ кор мекарданд? рафта ай дисти урус нон мегирифтанд. ин мардум худаш нон ната, баъд меомадан мезадан мегирифтанд, ноношона мехӯрданд, хуб мекарданд. астанаев ҳамунҷа диди чӣ пеши гапада бача чӣ мега миллатчигӣ мекунад, мега ту ай гиҷогӣ мега бача мега май клуб фарқиш та як ҷо дар тоҷикистон аста, мачита аста мефураш намоз мехонам, фураш даҳуҷа мехонам, ҳам тоҷик аста, ту да фарқиши кия чӣ неста, ақ надора гап зана. гуфта мачи дай шумо гуфта агун гап ақ надора ки гап занам камбағал. ту гиҷогӣ мега бира мега ҷои худда гап да. фарқиш дар тоҷикистон ҳаст. ина миллатчигиро диди ҷудо мекунад ҳамиҷа ҳам бачаи худаш. бародар бубин, мо аз азал худмон фурӯхтагим, ба шикам фурӯхтагим, да шикам. ҳама уруску 2 кило ку қанди сафед дод ҳами мардум да, 2 кило қанди сафед дод. рафтан давидан дар зери парчами рус ҳамун коммунистҳо рост истоданд. ин бечора мардуме ки барои мо ватан дар кор нест, аслан нигоҳ кунем. аз мо тариха нигоҳ карда биёем, ҳамин барои мардум ватан дар кор нест. барои ин мардум моро шикам сер шава, фарқ надорад ки мета, шикам сер шава. урус 2 кило қандаш дод, давидан рафтан пеши урус гуфтанд ки урус ҷон тай ҳама зури ина биё, ин одамое ки қатъи шумо ҷангидестанд, ё ҳам душмани шумо ҳастанд, ҳам душмани мо ҳастанд. шаво урусо командо ташкил мекунанд, нақли бобомон аста. шаво урусо аз предатело инам хеле нами ранги авангард меган ку, унам вақтам авангард будаги аст. аз ам хеле предатело лашкар ташкил мекунанд, шамшер метан, либоси мисли ами босмачо пушидаги либосора мепушонанд урусо. шав қишлоқода ҳамла медрунанд, мегиранд мол чизи мардума медизданд, гов гӯсфандошона мебаранд, пагашта кишта бо тақсим мекунанд, оварда хишонда ки шуморо шав босмачо зада будиянд, мо хабар ёфтем, ина нав омадем,
گفته با آورده به یارا نان پون و آرد پود میدود یعنی یکون خلب پلب و قندی سفید میدود یعنی هم داورده یکون شیرینی پرینی که شما بخورین که شب شما را بسمچی زده اگر بسمچی شب یو را زدگی نیست زدگی نیستن میگه بسمچی ها بیچورو کو نمیزدن هم خلقی ها دیره نیکی او روز از اوانگرد تشکیل میکرد بسمچی کماندیروشون بود دورنوشون در کماندو روسو را تشکیل میکردن حتی که زدگی هن بسمچی ها حمله میکنن مردم اکی زشد میکنن همین کدامش هم یا پلیتا کمان داشته است بابای ما بچیش بش دیدگی چیز میزنن میمبرایتش بسمچی یکه یا او میگریزن میرون قوتشون نمیرسن بچه های قشلوق دهن میستن میزنن میمبره میرون کراچی میکشن و میبینن یتش مردگی هوی میکنن روش همون چیوش هوی میکنن او روسای میگه او روسای هوی کدیم او روسای میگه بسمچی نیست میگه او روسای میگه ما میگه جوان بودم میگه ما گفتن که درونی بسمچی تا روسو هم بده بعد اومدن روسو میگه که دستراشون مرداشون گرفتن رفتن گفتن که این پریداتلا این کراچی ما را فروخت این قطعی و قشیده اینفرماسیون یوم ده قطعی و این کراچی همون با مرده را گرفتن رفتن میگه ای پیشون بعد بابای ما را عقلش در اومده که این پیر شیده بود بعد کلاش کار کرد که بیس کو هم دور زمان در مورد بسمچی ها تکه نمیکردین شب همی ها تکه میکردین که تو که بسمچی را بدنام کنن خیلی که اصلا دیگر رو با چی بتیم دامون خدوان شما را نگهبان باشه استعفا اموالی دامون عزیزم یتیمov سلام علیکم و علیکم السلام همین مردم ایمو تا دیفاع وطن همین چیز لازم هست یا که در کار نیستم چی فکر داری؟ مردم ایمو غوزن همش همین همین 99% بخلو خلان همین رامون فهمه خلشون که یک چی همین به حد بزرگ دوران که نمیرن که خانچ خان پادوادیت میکنن فهمیدی بسیاری اولاد دا چی فکر داری؟ پادوادیت که اگیان ببین ده کام قندش دودگی ایکو فروختگیان خیلیشونا پیش همون رفتگیان خیلی ببین ده اینا این هم خیلان این هم چه بگم این قدشون مسئولیت میکنی که یک مسئله دم بریم گپ میزنیم در یک جو میره گپ زدن ده مثلا وقتی گپ زدن ده همونجا میفروشند پدا تو مردم که خیلی گپ نمیزنید مسئولیت نگی بگین مونا بریم نمیکنی همونجا میره این همی چند بار چند حالتهای شیدگی که مثال یک بار در یک بانک هم خیلی گپ زده بودم همونجا پروت همی چی گپ زده بودم این هم دلار چیز میکنن که دلار مانک آگیان که ده همو یا $100 مایده میکنی چکور میکنی که هم تاری یا حالت بود گفتم که امیره چی به شما هم لیمیت موندگین گفت که این برای چی رشدی اقتصاده گفتم اچه دلار خطی اکانومیکا رشد میکنه خب بعد گفتم یا زاود بسازه چی بکنه خیلی اون من که هم پروت هم گابزم فهموندم باور میکنه نام مردم در این بانک همش دایزورشون ریدن اخیر زنه که همه گرفته یا اگون کسی اون گابنا میگه او همو دلارتیا گفت باردار ترناو که میخپانه بارن گفتم چی با میخپانه بارن نه خیلی نیسته اینم اگون کسی اون گابنا میگه اخلا نمیگن خیلی روش میگه یو که اینا میرن که هم ملا اونم ملا زانوشون دشمون که است هم یا رشکی روی چشسیو یا کس نمیگه که سلفی تیمورا سلفی نگویا که یگون من که خیلی سلفی چیزی بعد هم نیسته مثال خیلی کس یگون چی نمیگه یگون دازیدش اون گاب نمیگه خالان که چی بعد دشمون میکنی اون غیر هم مرگ اون کس سه چور کس گپ پادش که کنم مرگ که بازی هم گاب زسته میشه تمام اونم همش دشمون کرد دو جامشید کیو نامه چیا بچه شما مرد کن میبارن میکشانتون مایل خیلی خیلی میگو که پاتو دیگه اگمرا زندگی میکنه اون کسی اون گاب نمیگه ایورا چی شیده بسری گودک سنگ چون هم قزوری هستن که نکی این هم گودک بیچاره گاب میگه ما کالونتارم
مای تاریه رویو چاتشون هم مارکون دشمنت کسته زن تا دشمن داره خپی میره با نماز میخونه با اون حالش بانو میخواد نمازش شما قبول نمیشه شما مسلمانی تر نیست مسلمانی حقش طلب میکنه مسلمون یا چی میگه تو که نماز خوندن است یا که روزه میگیره خیلی که دیگه میگوی که ملائکه برادر عزیز همین چی فکر داره مردم ما دا وطن در کورس اصلا ما تاریخ نگاه کنم اصلا با فکر ما که نه یعنی تاریخ ما گیم همین چیزی که کامان مردمی که مثال مردان میخزن یا گابنین گاب میگم با هم بچورورم این همی من نمیدونم میای که جو پایدوش دارم میلاد خیلی داره که جو همی مغلوم مردمی زنکورا تجاوز کرده موضوعی داشته یعنی یا قسمش همی گاب میزنی قدشون اصابی نوز همی مردمی کلوب نخیر ریدگیان پاتو چخیلیان نظر ما که یا اگه جای دیگه واردگیان مورو همی ترسم تو کجا میترسی مثال تو که چیز میکنی خواب میکنی اوزی ما روزی چی نمیکنن ما اوزی دورنده ما را چی نمیگن پاگه کو گارانتی که نواسای ما دامی وضعیتی بعد میقالته مثال نبره ما را نمیبرن تجاوز نمیکنن یا که فرزندی ما را یک کورش نمیکنن کو همی گارانتی ها اوزی دوری طرفداری امومالی را میکنی لقلس امومالی را میکنی پاگه این همی بود نواسای امومالی سر قدرت میاد بود نواسایت هسته کو گارانتی که میبرن نواسای امومالی مثال فرزندی تر نواسای تر تجاوز نمیکنه آخه گارانتی هسته که نمیکنه میکنه چانو چیو بدن آخه من نمیدونم مردم چه خیلی بفهمونم که همی هم خیلی ببین برادر عزیز همو دور غوثی را قصه کردیم همو غوثی هم همو شب روز همو قدر جانبازیو کرد یعنی مردم دبارش بدگی نیست همورا مردم بگیم تقسیم میشه و قسمان یک قسمش روزی میشه و میاد دبارش و قسمان بگیم که اتکاز میکنه خیلی میگن که مثال گیریم تو با امیرو با ایو سر با سر نشه او دروغ اینا اسب دست ورشیده یا بیشمیلو گفته باید او سر داده باید او جزاده یا پروسته برای کینو کردن ای کارا کدگی است برای کینو کردن کدگی است یعنی اون چیز ریال نصفادت نمیکنه او کینوی که کردن و کینو را بیشتر کردنشون چی است مقصد SSSR بعدی در برای تاریخ واسه کینو کرد یک نمیدونم خیلی کامera قطعی کردن پسترین کچیست وقتی کینو کردن برای مردم ما را نمایش دادن سب میدونیم برای چی نشون دادن برای اون که ببینید امیرهای شما شاههای شما خیلی ظالم بودن یعنی چی زندگی داشتین شما و ببینید لحاظی چی زندگی داره این همی انسان قهرمان است که این همی جنگید کزیدی همی مثال بین شما این همی شما را آزاد کردیم یعنی که امروز دعواش همی است که ما تاجیکستان مثال تاجیکو را یعنی از سمرقند بخارو را آزاد کردیم گویا که ما پد اکوپاسیا یگان که بدیم نه که واقعا ما تاجیکستانی پد اکوپاسیا تاجیکستانی بدیم تاجیک پد اکوپاسیا تاجیک بود رنگ همه مملکت بله این از ما اکوپاسیا اولاد رحمانوف دهیم یگان رنگ مملی خاطی فرانت خالقی هم کاری کرد مردم کشت نمی سر قدرت اومد خودش با هم فرانت خالقی را بوی نبگرفت سودشون کرد بدنامشون کرد نمی خیلی که همو روسا خاطی هم رولیم خون همکاری کردن گرفتن توجیکو را غصب کردن چیزاشون گرفتن با بعدی سر قدرت اومدن روسا با گرفتک امیرالمیم خون دادشی مردم بعد کرد که نووسی را اینا نماینده خلق دور کشی چیز کرد نمی عیناً یک فرمولا و یک راه خاطی این هم خیلی میگیرن این هم خیلی میکنن که خیلی مردم ایمون نمیدونم دستهرهای یا چیان معنی سر دورن ندارن نمیفهمم وقتا مثال میفهمونی میگوی که با من نمیدونم با امیدی چیان چی امید دارن چی فکر دارن اصلا برای یک آدمی که مثال بعضی دی مثال امالی بخیزه مثال یا که همی بعضی دی ظلم چی بخیزه دو چیز لازمه یک تاش ناموسه یک تاش دانشه مثال زنانیه که مثال تو باید بدونی که همه چیز ضررناکه مثال آینده خوب نداره با خیلی ناموسه که مثال آدم یک چی میکنه که همه چی مثال سوم نیسته همه چی مثال چیز نیسته بخیزی گپ زنی مثال چی کنی
نکی مردم ما که فکر میکنم که سالهای دراز هم به دانش و به چی موندگیم با فکر ما یا که هم به ناموس شدگیم خیلی شو میگو دیگه که هم بزنی هم به ناموس هم موجی چی بگم نه چیزی دینی را میفهمم این هم بگویش که همی خیلی وروختم خیلی شدگه اوجا فیتنه نمی چه پاد دیونه چی هم خرغز اومدن زدیسن گرفتیسن اوجا فیتنه نمی چی نمی هرگا پارگا پینمی چیزایی که هم ملا گفتگیان کو اون هم گپورا میگه که نم خیلی دیگه نمیدونی او را چی بگوی خیلی فیتنه او بچه پاگد میازن تا تجاوز میکنه خیلی فیتنه میگوی میشینی نه ده همی من نمیدونم خیلی چکنیم این اما یا پیشنهاد دارم که همین مردم باید بفهمونیم که همه ممالی از سومی مخره این خیلی دینی نمیشه خیلی سومی همین سومی نالوگی ما خیلی رفته با جبه که ممالی مدرویه همین را یک برنامه باشه که مردم بفهمونه شاید خیلی ای طرف چی میکنن مثال مدامی که قسوم دوست ندارن برادر عزیز ببین امروز ما و تو اومدیم در اینجا دیگر انسانو برآمدن در اینجا ما دفاع داریم از کل سرزمین عزیزمون 349 نفر در اینجا اشتراکی است برای همون در یک چیز نوشتم که وطن از یک کس نیست از کل ملت است یعنی از کل تاجیکستانی است اما همین ملت که جدا از خودش هست همین ملت با خودم یا کو به ناموس شدگم من نمیدونم یک برنامه تماشا کنم یک برنامه که نمی چه بگم او دختره که بردن تجاوز کن گلی لالا کو کشتنش همرا دیدگی نه همجا چه هم دختر میگه که امی مو امو چی روی تلفنش روی هم جی پی اس تلفن یافتیم که هم دختر دگه جای پیش کشتنش بفهم یافتگیشن که دگه جای در خونه گایی بده نه چند که گایی بده چی بده میگه یافتیم هم سیگنال یافتیم همجا رفتیم خونه هم گایی ما در اجازه نداد خونه شب کنیم گفت که من اچانی که گایی ما اجازه نمیتم میخی تو دست نه وای مکای نمونده که هم دختر بدرن هم ببینن که دختر همونجا هست نیست من فکر میکنم دختر همونجا بنده که با خاطری که این هم خیلی چیکار با خاطر هم گایی نمونده که دختر بردن با فکر هم استانوف که بود خونه گایی همونجا موندنش بعد بردن تجاوز کردن کشتنش هم خیلی برفت دختر آنها که میمون که هم میگفتن ممکن دختر نجات میدن این همی چیز ما را وادار کرد که من امروز بخیزم گپ زنم ما را دیگه فرق نداره برای ما را رحمانوف اگر برای پولی چی را از قرقیزستان ضبط کنه بگیرم و دبته برای ما پالوبوم ما پروسی رحمانوف برای که اوجا و دم مردگه پشتی رحمانوف مردگه هم دختر نه ببین ده برادر عزیز من در زندگی می پرینسیپ دارم ده من خیلی بچه‌ام من یک کار قپیدم کو یو ایلالازی اولالازیش میکنم یعنی پرینسیپی مرد همه خیلی باشه همه خیلی چیم نامرد بده یا حیات اینه فقط یک نامی تاجیکستان بدن قطعی اینمی احوال زندگی کردن قطعی چی نباشه مخبر ما همه قرغز کو با خدا خسن همه اگر دگاو را که نروشت کرد کو ما دپاتری میزنم یا اینمی پول تاجیکستان ای بین میروه یا که پول قرغزستان ای بین میروه ترامپ میوید دنیو امریکای پشتش میخیزه روسیه میخیزه کو ما دا پخرینه من خیلی عادت دارم جنگ ای تمام دیگه جنگ پاپلام نمیشود جنگ یا بای میتی یا که میبری نیچیه گفتنی گپ کو یعنی هیچ که پبید هیچ که گفتنی گپ ایتری چیز نمیشود مرد باید هم خیلی جنگ کنه مالیش نمیشتم کو اوجه شروش میکردم میزدمش تمام در کنسا میزدم یا اوسن یا ایسیا یا میگیرمش همون قرغیزستان ای خریطه زمین نابود میشود یا که تاجیکستان پوست نابود شود ای خریطه زمین گفتی هم باقی زاتا رنگ کرده ور پایمون را دروز میگیریم میگه وطن نداریم زندگی کرد میگیریم بشکن تاری روز میگوین تاری کان در کره اینه که همه خیلی چی با هم مردم میخونن خیلی نام فیگر نمیکنن دیونان چی هم بخدون هم راسیه ده رفتم هم راسیه ده هم راستارو پادانتو شما عقل دوره نداره برادر یتیموف یعنی که سخن اخیرون تونه بگین روستیجا برادرها هستن من شاو خواه کاگی نیستم یک راه دور رفته آمدگیم
خیلی بگیم که مونگرانگم برای همون دوری دراز آخر نمیکنم. سخانی ما اوخی چخه بگم خواه کمتر برنامه شنیا کمتر عقلتونه کار فرمونه نارین تای کنی و رسورا ناروین همه ایجا سومنست امی فکر کنین هم تای کنی هم روس همه روی ته چند سومن میتا 30,000 میتا اون 30,000 تو آباد میستا نه بود میشوا یا فکر که چه خیلی کنم من تو آباد سوم داشته باشم چیکار کنم که همین دخول من دویمی باشه 30,000 امامعلی میکشش میگیرش در یوازش یه خناس که دروخ برنجش میته اونجا تیام گپو گوشت خریده نمیتونه با 30,000 اویلی کشه گوشت در خونهشون اوچش ده گوشت خریده نمیتونه. سلامت باشی برادر عزیز بگم یتیموف اون دوستی عزیزم تو که برنامه پیگیری کنید. انا برادر بهادر علیکم اجازت باشه همین با تبریک برادر و تبریک سلام علیکم. سلام علیکم. امیدوارم که خوب و صحت سلامت باشه. رحمت شما چه خیلی؟ تشکر زیاد. برادر عزیز همین یک سوال دارم. همین اصلا برای مردم ما را وطن در کار است؟ کنیش نه در کار که. چه خیلی در کار است یعنی که؟ حاضر حلق ما بسیارش به علم شده گای. اما همین برادر دینی را یاد گرفتن در کار. حاضر یا بچه گپ زد من گپ اینا کمتر چی؟ نادرست است که. هم بچه وطنی ما چی کار کرد؟ وطنی ما با. من خفادی اونم شهر باختر چی ما با یگان چی؟ ای دولت چی باسیم نیسته. لبا یکم. من خودم ازبکم کمتر خینه با تاجیک کردنم. Tabii kılıksal veya kılıksal tabii. Şu vatan öynaş için kerakdı. Yok ki bunun arsa bunun başka obod kılış için bunun yangilik kılış için. Yok ki fakat şu vatanı gül tiki güllük girdiği öynaş için. Vatan nima diyoruz aslında? Men vatanım oilam deb bilaman aka. Oilam qo'ni qarindoshim hammasini vatanim deb bilaman. Masalan qishlog'im tinch bo'lsa, obod bo'lsa, men shu vatanim shu. Nima qilish kerak? Vatan uchun nima qilish kerak? Birinchi o'chirt ilm olish kerak aka. Ilm. Mustaqil bo'lish kerak. O'z fikrini mustaqil qo'rqmasdan ayta olish kerak. Meni fikrim. O'zimizda ko'pchil nima deydi? O'z ichidagi fikrini ayta olmaydi, qo'rqadi. Masalan, salgina militsiya tomonlari sal bosim bo'lsa, birdan qo'rqadi. Birdan pul pirlagat qiladi. Davay kel, men pul beraman, meni garang qilma deb. O'zini nimasini talab qila olmaydi. Nima deydi? Siyosiy nimasini talab qila olmaydi, huquqini talab qila olmaydi. Qo'rqadi. O'zbek qarada oshno, ya'ni ki Tojikistonda o'zbek, qirg'iz, qozoq yoki qatag'an yo boshqa millatlar ko'p yashaydi. Ya'ni har bir millat Tojikistonga bir kvartiranda yashaydi-da, yoki o'zini vatani emas, ya'ni ehsos qila olmaydi. Biron ya'ni boshqa bir baland sohalarga, bir baland maqomlarga to agar millatingni tojik qilmasang ishlay olmaysan yo'lga borib yoki bir yangilik qila olmaysan. Bu gapingiz to'g'ri. Shu nima uchun? Ya'ni shu bugun mardum yoki o'zbek, qaliq, qatag'an, qirg'iz ya'ni birlashib, ya'ni bugun bir bo'lishni o'rganyaptik-da endi bugun biz ehsos qilyaptik, tushunyaptikki u insonlar beaqllar, ya'ni bu maydonga chiqqan insonlar bizning orasiga begonalik yo'q-da, ya'niki sen millating muhim, ya'niki eng inson uchun bo'lgan narsa sen tojikistonlik bo'lishing kerak. Ya'ni shu tojikistonliklarga o'zbek, tojik, qirg'iz, qozoq farqi yo'q. Har bir tojikistonliklarga, ya'ni o'zbek tiliga bir o'z fikringni aytib chiqsang oshno, chunki bizda o'zbek tillarimiz shoyat bir xillari tushunmaydi, bir xillari kirib ko'rmaydi, chunki bizga nima kerakdi, seromi bizga boshqa joyga joy yo'q deb o'zlarini uzoq tortadilar. O'shalarga nima demoqchisan? Endi nima demoqchiman? Qancha bo'lsa dunyo ilm olsin, diniy ilm olsin, nima deydi? O'z ilmini o'z joyiga nima deydi? Ishlata olsin. Nima deydi? Ilmi bor odamni luboy odam izlaydi.
o'ziga kerakli odam, ilmi bor odam, luboy odam izlaydi. Shu o'z ilmini o'z joyiga qo'ya olsin deb nima qilaman men. Rahmat Otabek. Bizda YouTube'dan nima qiling ko'rasiz va like, podelить degan o'rischasiga, ya'niki bu narsalar yoddan chiqmasin. Boshqa Tojikistonda yashaydigan o'zbek tilli odamlar, boshqa nimalar bo'lsa, ana tanish bilish taklif qiling, kirsin, gaplashaylik toki bir-birimizni tushunish kerak. Ya'niki mana shu uzoqlashgan bizni taqsim titi taylayotibdi. Uzoqlashdan bu sen ana o'zbeksan, sen mebur Tojikiston, o'zbekda haqqi yo'q. Ya'niki o'zbekda qurbi, tojikda qurbidan pastroq, ya'ni xela pastga turish, bu narsalarni biz o'rtadan yo'q qilishimiz kerak. Ya'ni har bir tojikistonlikda qurbi bir xil bo'lishi kerak-da. Lekin o'zimizda bor shu narsa. Masalan, men o'zim hamma joyda bor endi. Hamma joyga bor. O'shani aytaman-ku, ko'p narsani bo'lga ayta olmayman, keyin alohidaga keyin gapiramiz. Mayli Otabekjon, bo'lmasa buni hatman like qilib, podelить qiling videoni va kelsinlar odamlar, biz gapiraylik. Gap yo'q aka, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Obina aka Rusti barodar o'zbek zabon bude است. سلام علیکم. سلام برادر. همین مردم ما در وطن در پر است. چی فکر میکنی؟ نفهمیدم اصلا یا بوریا. مردم تو توجیکستان بودن در پر است، وطن بودن در پر است، یکی مود فرق نداره. همین لبوی آدم باشه فقط چیکم اونا باید سیر. Конечно, ватан ба ҳамаи миллата дар кора. Не ки акаҷон ҳози ма барои ҳамин нашод наму мулло бугун ку. Иҷа забони узбакӣ хитани ман хушувак медонам. У бародар анга пахш азад ки ноҳаққи нисбати мо нисбати ҳамаи ҷо дар чиз ҳаст. Барои як ҳайвон ду ҳайвон ҳеҷ вақт ҳамаи миллата пас назанава. Бояд мо дар ин Тоҷикистон узбакам аст, қирғизам аст, дигар миллатҳо ҳама ин ватана бояд ватан буданд. Итар не ки ҳайни қирғиз ҷанг кунад против тоҷики, мо қирғизо давай ба пеш. Дар қирғиз дар Тоҷикистон аст, қирғиз дар Тоҷикистон бояд Тоҷикистон дастгирӣ кунад, барое ки дар ин ватан таваллуд шуд. Имрӯз ман қарша гуфтаним нашуд, на ин мулло гуфтӣ ку, на як муллои педик буд ку. Барои як мулло ҳамаи муллои тар нестанд ака. Агар дар мо амри маъруф набошад ку, якбора одамо ҷазир мешаванд. ҳазор рамад ба ҳам муллоҳое ки айрои ҳақиқат кор мекунад. Барои як натаи муллои касофати даюс бояд ҳеҷ вақт ягон муллоро пас задан дар кор нест ака. Ин мина баъд барои ҳамин сарбозои ватан акаҷон. ҳазор рамад барои бачаҳои ламаношан рафта буданд, дар оҷа ҷурои маъни буданд. Коми рафт, аяму чиз коми рафта дар амҷа даҷи нарафта бошанд, автомат гирифтан инина барои армия уже дастгирӣ карданд ку ҳазор рамад ба падару модарашон. Имрӯз мо то Қирғизистон адуро мем рафтем, яки мо чиз ма нишон додем ки мо метонем ҷангад. Мо ҳайни қафо гаштем, мо қирғиз мано фикр накард ки мо айвон метарсем. Мо қафо гаштем ки мо мусулмонем. ай мусулмонгара дайро ки шумо ранги мошем. Итае паспена бо мо истишидем военни учени гузарондесен, ай тепо бандик партофта промадеса десантотон штод нишон тен мора қивайхтона. Ҳеҷ вақт ба тоҷик сарбасар намешем, ба тоҷикистониҳо, ба тоҷик не, ба тоҷикистониҳо. Аввалш ки мо хуб ки рафтему гаштем ака. Идов агар ҷанг кунанд ин номардо ку, идов ҷанг кунанд бар хоки заминшон зор мешаванд. Ман ҳамин ҷойда ман қирғиз маънора бибинем мегум ҳози военни учени гузарондесем, бо нохост бояд нападат кен, ин чиз намешавад. Агар ин чиз шавад, дар ҳамин шумо ҳамин бачаҳои узбакҳои ошан мегӯяд ки баҳодур бародар, агар идов ҷанг шавад ку мо ҳамин қатъи шумо як ҷоя мешавем, мегӯяд хоки қирғиза мебезем. Барои ҳамо акаҷон, ҳазор раҳмат ба падару модар сарбозои ватан. Ҳеҷ вақт як генерал, ним генерали предателай барои ягон майдан генералои моро пас назанед. Амуҷа не ҳаст ки баъзиди ҳамин калагавси ҳаром Эмомаликӣ во намехоҳанд ки чӣ шава ака. Номошуна гирифтем. Мария ташаффустемо номошуна гирифтем. Киё аст? Ман воқеан бубинда ман худам қаладам, яъне туркзабон.
самарқанд ма фарзанди тоҷикистонам имрӯз ма дард мекунам самарқанду бухорои ма ки дар ҳайати дигар чида ки дар ҳайати ҳамзабони ма аст яки имрӯз ма гӯем ки ҳамхел агар ки фардо ма фарз надора ӯзбек аст рӯз аст қазоқ аст туркзабон фарқ надора ҳар як инсон ки зидди тоҷикистон меҷангам аз зидди меҷангам яъне ки барои ма ватанам ватан модар аст барои ма ма модар дорам як модари қалам аст ватан ман ҳамин қадар истода дар ҳамин шаб рӯз аз ҳамон аввал гуфтам полякия почон кардам старташ барбари бародарон овда задем лойда задем бигем ки дар ҳар ҳолат задем хоини миллат сифатам гирифтем предатель ҳамаша гирифтем хонагиёнмон чӣ кор кардан бурдан ғам додан гуфтан ки шумо аралаш нашем бугу бачата тоҷикон яъне ки ҳамон хонагиёнам овардан ҳамин чиза дофтан ки яъне як чорта тоҷик ки бигем ки дар хориҷ тарбия ёфта ҳастанд ба умеди ӯ нашаванд бачаи алғай биёямо рохшам намекунем ҳамин просто биброяй баря мо брава ки ҷои хоҳа пулам прилагат кардан ки мисол гирем пулшам метем бравай пай зиндагӣ шава воқеанам ман барои ватанам кардестам на барои тоҷик кардестам на барои ӯзбек кардестам на барои халақ кардестам на барои ватанам кардестам ҳар як инсон дар ҳамон ватан таваллуд шидагӣ ӯ фарзанди ҳамон ватан мо ҳама як модар таваллуд номи модармон зуҳро аст мо 45 як модар дорем номаш зуҳро аст мо 10 миллион мардуми тоҷикистон як модар дорем номаш тоҷикистон аст ватан мо фарзанди дигари миллати акай санаё ака ами қама гуфтанем ки ахел одамо мебра Самарқанд Бухороро бой додем мира бой додем ура бой додем ягон ҷоро бой додагӣ нестем оз ами ватан ами тоҷикистони худмо главни мо биқапем ами патриоти амиҷа бошем мустинша худованд ам тоҷикоек дар амҷа худованд нигабоншон бошад дигар Самарқанд Бухоро чиз бояд нагем мо бояд ами тоҷикистони ки ами хайртаи худованд амира гум накунем бо ма мегум ҳазор раҳмат ба ҳамин бародарони худованд аи гузаштагоша шоисаи ҷаннат кунанд аи коми ки гузашт дар ин раҳи ҷанг барои ватан барои миллат аи ҷоусо имина бо ма чӣ гуфтанем ки ҳамин бояд миллат мо як миш боша ҳеҷ вақт зидди ягон чиз ҷанг накунем коме ки ба зидди мо ҷанг бародар 299 нафара ки ҷоямш мешавад 10 миллион мо муҳоҷир дорем ҳадиақал мо друша даво накунем ки тоҷикистон мехоҳад друн дар интернет надорам 10 миллион муҳоҷир дорем як рақоса як сайтуи кадас дар 18 рӯз мега 100,000 подписчик омадагӣ аст 4 суруд партофтагӣ сайтам мега ман даромадам дидам дар 18 рӯз 100,000 одам ҷа подписчик кардагӣ акай асанаё во як гапи дигаре ки пароканда лашкар наёяд ба кор 200 майли ҷангӣ бе 100,000 ӯ 2 миллион 3 миллион нигоҳ накаму 200-300 каси имина барои ватан барои миллат месӯзаку имина навора нигоҳ ку ӯе ки чанд қабоша ва як ташалаякша набини бугӯе вош намондан ӯра нигоҳ накар главни ком одан имина ба дилаш барои халқ миллат меса навора ту нигоҳ ки ӯ тани якта нимта мулои мегӯя барои дадрин мачи тутаи девнабозӣ медоза ҳамаи муло ёки як кас лайка намо бигӯ ёш ба зидди мон ягон кас ба зидди шумо нест як хелш метарсанд не ман ягон грам против ягон чи нестам ман мегӯм ку ҳар як инсон принсипи зиндагӣ хича дорад ман рости ҳамин ҳолати тоҷикистона аксарша аз дасти муаллимо мебинем яъне мулло муаллим ино ҳамашон я муаллима чи мулло дарс метанда ба иш динӣ дарс мета иш дунявиша дарс мета ҳамин ки миллат инами ҷо омад зад яъне инами муаллимо гунаҳгор ҳастанд чи муаллимои динӣ бо
چی معلمای دنیا ایاش از سوهای دینی مردم ها جخیدن به غیرت کردن گیری اونچک کردن روزی دروز ازور زن سطر زن گپ زدن امر معروف نمیدونم از این طرفش ایاش رقص یاد دادن همین معلمای دینی و دنیوی همین معلمای این ملو گفتن یعنی که نمیدونم که چی با همین چیزا ملو میگه معلم است معلم یا ملو نیستن معلمان پروستا برای ما یک کلام کرده بودگیان دا ملو ملو معلمانیو اینو دین خوندگیان یعنی خود میدونن چخیلی که یک معلم شیمیایی و بیولوژی میره در ساحش خوب میخونه میویا همون آموختگیش با مردم درس میده همین انسان معلم است رفت است خوند است تربیه گرفته است امروز آمده است برای مردم درس میده بگیم که میخونه نه میگه برای مردم داده بگیم خیلی چی میکنه یا معلم است بدون میرم ملو میگن ملو را گام نزن ملو را گام معلمانی من شخصا هم قبول میکنم که این انسان خوند است علم اومده است امروز قرضدار است یعنی درس بده با ما پروست همه را لیگال نمیکردن درس رو میکردن لیگال نه تمام یک طلبه می روز میرود 5 پر درس میخونه مثال یک مسلمان 5 وقت نماز میخونه همون 5 پر درس حساب کنن و در همون وقتی نمازشون یک بگیم که پروگرام ندارن قرآن با پروگرام درس دادن نمیتونن یعنی که اثر یک تا میپرن اونجاش میپرن ایجاش میپرن اونجاش میپرن هر جاش میگیرن امر معروف کردن میگیرن یک لو نمیروند یک لو پریاد که بروند مثل همون درس مکتب بوری ای سر سال سر کردی تو آخر سال مثال پروگراماتا باید اگر هم خیلی اگر یوده کردن اینا بگیم که خیلی بگیم که یک جالب میشید برای همه فهمو میشید اینا امنیت یا کنترل میکنه یا کار میکنن میخونن از همین گپزنی همین معلوم است که امنیتی است بگیم ریسک ایجاد کردن وقتی اولاد اگر گپزنی یا قینی گشنگی بیاید اینا همون شب و روز پروگرامشون سرازا گشنگی های صحابه یعنی که کلی نقلی همون را میکنه تو که مردم ها اسپرکوی کننده با همون گشنگی بجختن یعنی که گشنگی توقت صحابه هم گشنه بود تو چنی صحابه نیستی که تو کیت توقت که صحابه توقت که اگه چیزا توقت نمیکنی همین خیلی سالای بعدی همون مناقشه بگیم بینی نخواه همین ملوی ما فقط در دوره همین صبر توقت کاملی صحابه و پیغمبر رو بگیم که همین دادن ما دومادن دیدن باید ازار دا گذاشتن پروگرام های ازار این همین حضیره به سطر کردن انسان ها یعنی اینو گفتن امام علی چپش کرد یعنی یک برنامه برای همو اینو را اگر لیگل نمیکردن همچون معلمی رو برنامه میدادن که میشون خرگونه از سرش سر میکنیم تو آخر میریم یا بار 2 سر میکنیم و میریم هر سال ایستر سر میکنیم آخری سال بگیم که تمام میکنیم هر سال یعنی همون برنامه ای که بگیم که در داخل مچتو بگیم که گپ میزنن چی میکنن نماز میکنن این خوبتر میشید بعد انسان ها بیشتر میفهمیدن یکی اینو که هر جا پرکش کردن دیگه نمیفهمید یا برای مرا ملو نیست یا معلم هم نمیدونم که ملو معناش چی است اصلا ما تا همین روز یکان جدا انتخابات کردگی نیست ملو را معلوم خب برادر عزیز شما که بهادر میکروفونتون صدو بشیر یک چیزی آماده است میکروفون شما بکشیم برادر کوئی برادر توجیک یک سخن بتیم کو برادر توجیک سلام علیکم سلام علیکم آقای حسن احساس خوبی تشکر زیاد خب برادر عزیز از نگاه خودت وطن برای مردم ما مهم است یا که مهم نیست لیش بیشکمش تر باشه توجیک مردم چی کمک نه وطن بگو آقای حسن همین قمگی
بچه خب گاب نزا او تمام مردک میگی او خیلی اونجا سطری مادر تا گرفته است اونجا ریشت نمیمونمونی گاب نزا کی میبردارند خودت خیلی مسلمانی هستی همین توجیک ما در ریش در کره همین در کره چیز است همین چه خیلی است همین من حاضرش دارم میگم در کار نیست هیچ در کارش نیست با خدا دلمونده شدم من همین توجیک مردم چند تا آدم چقدر انسانی که دعوا از مسلمانی میکنه کو میزنش گریه کنی نمیمونه میگه ریش نمیمونی کو از دین میگردن از گپی امام علی نمیبروین از دین میبروین نکی زن تطر نمیکنه از دین میبروین نمیکنه نکی ای گپی امام علی نمیبروین برای هم خیلی انسانو دین در کار است برای هم خیلی انسانو یو دامو امام علی امانوئل باشه بس ای چی کمه کنن دین مذهب ایمانداری و همین فرهنگ همین توجیکی منو میدونم چه دیگه هم با خدا ایزو میکشید دیگه توجیک بگی اگه من با اون معنی نه که پس بزنم توجیک نه با اون معنی که چه مردمی همه پست فرهنگ که مردم ما خودم همین در اوجه شهیدیش دستم که مردم ما خیلی خچون خیلی آدم پریویکات میکنه کو یا چی ده چه سیگارت در پریویکات که آدم اینوس کشه کو اون نوس نزنه سرش گرنگ میگرده ام توجیک ما هم چوپلوسی نکنن کو تمام هم نیست پش چوپلوس شدگه ام رنگ هم سیگارت نوس بروشدگه هم چوپلوسی ببین برادر عزیز ببین ده من پیشترکم گفته بودم و حاضرم میگم ایرا بعدم میگم بعدم همه برنامه ده میگم که مردمی عزیز اگر خواهید که فرزندتون مثل شما بی‌آبرو نباشه اگر خواهید که فرزندتون مثل شما در چشم جامعه مثل یک گدا نتوه اگر خواهید که شما خودتون در چشم جامعه مثل یک گدا مثل یک دیوانه نتوین پس نمی شب و روز همون کانالوی که شما اونم تری هر روز در کونی خر نامر میزنن در گوشش تاکسی مینویسن دخترها در پلوی خر سوار میکنن گفته گپ میزنن از همون کانالو ادپیسات سکنین شما برای او را موتیواسیا دادستین شما برای او را درآمد آوردستین یعنی که اونم کار کردسته او درآمد میگیره انامو پولا باز در انام تری راه میزنه بخدا مردم کو که اصلا باز یک دقیقه برادر با در همون راه میزنه با در همون راه همون پولا میزنه خوردگیش هم میخرن و خوردگیش کو در سر انامتر راه دیوانگی هر شب روز فکر میکنه یک چیزی دیوانگی پیدا کنه و تو که انامو دنیا شما و شما را یعنی که همین فرهنگ ما و شما را هم خیلی دیده ایستاده است برای همون از این خیلی چیزها از این خیلی سرودای بیمانی او معنا نداره سرودش یک بار همون میدونم چه زندان دایم خطت کردم خطم نرسید و چه این سرود نیست ببینده با یک سرودی دولیا ورافسکایا کو دولیا با یک سرودی ورافسکوی میدونه چقدر انسان زندان شد تصور میکنه همه قدر انسان ها رفتن زندان شدن که خاطری که اونامو سرود باینمی جوان که باید تعلق داشته باشه جنگ کردن رفتن کشوکش کردن زنوزنی کردن برای که اونامو اینمی یک کی هست کو یک تا بوتیرکا میگن یا تا دیگه کشتنش کو اینمی را سرود داشتن چقدر موتیواسیا داد با مردم کو اینمی سرودای دو ورافسکوی همه کو خودش رفت جلانش قطی ترماشش جلانش قطی رفت زد شیش تو که اینمی سرود با او را دخالت کرده باشه میفهمی؟ باید بشینه کو نم تاریخ خونده و موکون نم گیتار قطی کو ای ماما جان وات تاکه دوله و رفسکه کیف کنه فهمیدی چقدر انسان خیچه رفت دخترمو درونی ترما دا جو نشید اینه امروز هم باز ما میگم که این همین چیزها چقدر برای مردم زیان داره این همین چیزایی که کرده ایستادن چقدر مدنیتی مو دا زیان داره چقدر فرهنگ چقدر آبرویی توجیک دا زیان داره
тоҷик мерседес савор шудагиай тоҷикистони суатои чило задаги нахели ку нахели шиштагиай ку фарҳанг нолай ку ту ноли қадр надорӣ яки боз сад бор такрор шава мегӯм ку мардуми доғистона бибинем ку чӣ хел ку нахели медиара ку нахели ғурур қати қапидагӣ ҳастанд бовар ки дар кӯча агар гуфти ҳамун гапо ку дар пош патинка надошта боша бидонӣ ки унам доғистониай ку агар талбидеста боша унаму дар кӯча талбидеста боша ку бидонӣ ки доғистониай ку тура ҳамчун як талбанда нигоҳ намекунид ҳамчун як доғистони агар тоҷик нами намхелик мерседес да намхе последний модел қати бигар трамчу гадо нигоҳ мекунад бовар кунед ва имрӯза ҳукумату дигар ятиму сағраву бесоҳиба таклиф дорум ин бозиҳое ки шида истодан дар борае ки нами мошинора бибирем бача 2000 сум билет 7,5 та билет дорем ина бача 2,5 та ина 1,5 та ҳамин мардумо ку ганда беақл шудагиай проблемаро намебинам проблема даувае ки бирае бача ба ӯ хеле кайти то кая зиндагӣ та мебарӣ ки ӯ билет мехарӣ ой бубирӣ набирӣ инамин мошеннико бисёр дидаам канодаам э бача бихар ина бозия сар кардем иная сар кардем 1000 билети дига мондагиай 10 таи дигаш мондагиай чумош мекуна ӯ мошини чи дар осмонай ӯ пула мегира я мошини кинай кадом давлатра миёра комеда боя ӯ хешо ча мумкин через куна билета буташ э мардумо ақли ҳам хеле чӣ меган политически мишлени надоранда як каса меги марда кано яка дар бораи ҳамин мақсад чӣ фикр дорӣ ина 20 сол шуда дар ҳамин расӣ додарҷон гумуш ки дар ин бораи политика қуш нашаи гурӯҳи 24 ҳамаи муҳаммадиқбол ҳама ё ҳамаш ҷангандозанд ё ватана вайрон мекунад яка охир ту як бор бес гӯш ка ҳамун одам чӣ гуфтестай нагуфтестай ки мо мерем раҳмонова дор мекашем мега мо мехоҳем ки бирем ватанда тинҷӣ шавад бародар ҳамин бозиҳо қалобида ҳисоб мешавад барои ки официална регистратсия неста налог шидагӣ неста намеспоранд налог билетошон таҳти назорати ягон сохтори қудратӣ ёки давлатӣ нест мефаҳмӣ ӯ дурӯғ мега 3000 мо билет дорем бовар ку ӯ фурӯхтан мегира ӯ ҳам картада пула парто ту дар дастат билет намегирӣ билет рақам надорад ту просто картада пула парто батрая смс меяд ки қабул шид 25 номер айтай нами номери 3 айтай ё номери 42 айтай доданат мегира ура фарқ надорад ӯ дурӯғай ӯ чизо ин қалобӣ аст яъне ки мардума фанд карда бо роҳи фанди фиреб чӣ хеле ки миллора мегӯянд ки бо роҳи суистифода бурдан аз дам ӯро таҷовуз кардааст мегӯянд ку ина ҳамиҳо миллата кисаша таҷовуз дорад мардуми камбағала бо суистифода бурдан ба мошинтон ваъда додан миллата таҷовуз дорад чӣ ба ёра зиндон намекунед шумо чӣ ба ёра намебаред иззата гирифтем бурдем гуфтем ки яъне ки ба мардумо кӯмак кардан бо номи кӯмак кардан пули аз мардум гирифт иззат кӯмак кард видеош аст доказатош аст ки барои мардума инами картишка дод пиёз дод не пандемияда ҳамин барои тоҷико бигем ки падарворона хизмат кард одамо фарзанди хичон анон дода натонистанд леки иззат чӣ қадар гишноор анон дод ӯро талбид фанд кард гирифт диздид оварду нимет значение муҳим мардуми тоҷик дакард ина мисол 10,000 оварду 5,000 ша худаш хурду 5,000 ша кад барои мардуми тоҷик 5,000 кад ҳамин ака санаев имрӯз ма бозингар камтар мавзура ма ба ҳамин чӣ гуфтам дигар стар мебарам ба гузашта гуфти гапо ҳамин нигаҳ кунед агар ҳамин байни ҳамин таърихи тоҷик дар вақте ки ҳамин муғулло мақсад ҳуҷум мекунад ҳама ҳамин шаҳрора ку ҳамин тоҷик мардум худаш дағват кардагиай ини мехидоз ҳамин авангард ин чоплузам хеле ҳамун давра да ҳамво будан охи бу дарои ҳамин хуҷанда кис дағват кард ҳамун тоҷик худаш дағват кардагиай ҳамин муғулло чанд охи фреб мекунад ҳамин тоҷик ба ҳамин ки ақлиш камай ба бовар мекунад метарса мета мерава ҳамаро ҳам хеле карданд
ай даст додам. Мардумари азиз ягон охир сухан дошта бошен иншоалло барои мардум. Охир сухан мардуми тоҷик ҳам мегӯм бедор шаве, бетараф набоше, ҳар хел каналҳои бетабу бемаънир ҳами байди чайда чӣ кор мекунӣ? Шикамат гишна дар Россия 10-20 сол шуда кор кардастӣ, ҳичи результат нол. Ауҷа ина аби 300 нафар тамошо дора, иҷа бояд бидроя 20,000 ақаллан тамошо куна ози одам. Бепарвон мардум. Оз як канали бемаъне боша ку сразу ҳама дастгирӣ чи шайтонӣ мекуна, ягон чи сразу 200,000 подписчик. Як ҷое ки гапи ҳаққа гуфтестай, барои ояндаш гуфтестай, айзорара мембри лайк мон, я падилитса ки я чи ки не ту толка. Барои ҳами қар мекуна ки астана ҳами мардуми тоҷики мумкин ҳами хеле чизи нужни чиза ку дастгирӣ намекуна. Як одам мара пурсид ки як бародар аст, якчанд бор чӣ мекуна суҳбат мекуна, гуфт ки медонӣ ки ҳамин корҳои кардеси бефоида аст. Гуфтам масалан як манидуд карда те, гуфт ки ин коре ки ту карда истоди бефоида аст барои мардума, яъне ки кӯшиш накард. Гуфтам кадомиш да? Гуфт нами ҳозирбудагии инсоно да. Гуфтам ман медонам ки барои фоида аст. Аммо гуфтам ин наворе аст ки насли оянда да фоида дорад. Насли оянда медонад ки фарзандон чӣ буданд. آره بخدای نه که اصلا اون بچه‌های جوونه ما پدرش در درنی واگن 22 نفر در ده واگن 6 متره خوان در دستشون همش تلفن شب درست کنسرت گوش میکنن. گفتی همون گپو خر دستور میشون ای تاجیکستان در کنسرت میزنن یا شب درست تماشا میکنن. ای گاری کیف کرد دیدین اینا گاری پریکولو رفته سر قطی بیل قطی لپوتا در دستش تو که فرزندوشون ببینن پدرشون چی کار قطی زنیمت میکنن. من برای همین اول هم برنامه دا گفته که توجیکو در کره وطن چی، من برای هم گفتم نیکو برای نمی که به پروان اوخی اینم تاری کلیپ ارخی خر خینگالا تماشا کردن میگردن. خیلی دیگه چی میگه که استانه اینا وقتم بچه یوشم اینا که استانه داینی مهاجرتی اینا خیلی زندگی کنیم همه چی قیمت باید خیلی چوپلوساش میبره میگه که ای در راسیا دام اجو قیمت آخی در خون آخی چی بگم خواره و چات بمبره در راسیا قیمت هم باشه میوی همون چیزا همون مینیمم پراژیتش زندگی تا کی بخری. در تاجیکستان هم 20 سومون کار نمیکنی میگه تو هنر نداری تاجیکستان در کار نمیوی. آخی در سر به عقل چی بگم تا آخی در همین مسکو اینا به هنر آدم اینا کار یافتیم کو به هنری چی با وطن خود با به هنری کار نمیوی. باقی در خانه آلو باشه که با آدم شما در خانه آلو باشه اکا اصانایا امی نمی پیش گفتا کجان کو امی اروسا میگن کو ری بعد گلاوا تخمی امی موی ایسرش کرمش میخره امی روبر ممکن نامرد دایو سایکو فقط ملک خلق میدزده بعد درین مچتو نتای دایو سویک نتای ملوی نامرد میشه. باید این من آدم ها این فرهنگ بود در مچتو امر معروف داد. این ملوی چی بودی واقعا من نمیدونم کی بودی تاری اقرارات ها در درون خونه خدا کات کو یا برا ما سرون و ایران بخو اینا ما شکایت کردیم که یا حکومتی در داخل مسجد رو ما اقرارات کردیم. اینا رشدور در کوچه بودیش شاید دادمو بدن بودی دامولا توبته رکیسش بود این دادم مسجد نداری مسجد ما ایتورا کردن دیسکاتیکش هم کردن توی هم گذاروندن انا خورازمی هم کردن باور کردن ببخشید ما زیاد با فکرم که کره نمونده نداری مسجد نکردن باشه ملوی خوب اکای اصلا ملوی سوز با سواد اکو ورا سلافی بروار برکنی ترما را جوکا ورا ترایس بروار کنی ترما جوکا ورا ترایس بروار بود دادرین ترما کشت فقط از به سوادار هم کم کم طاقت کسا کی بگیرن شعور آدمو را دیگه ستو بگیر ایدرنی مسجد کی تاری افراطی ملو را بشنوی دیگه در بیرون ایو دا وازمیناش میشنوی تو نه کلاغات نه یادم آدمی با عقل با سواد نه یکو با علم مسلمان نه
نظر خصوصا مسلمان در این مجتمع امر معروف میکنه. من همه یک بگیم که سغرای کمبغل نوشته است قبول کردم برای که همین سغرای کمبغل نوشته ایش قبول کردم دیگه آدمایی که هستن در پایان به چهره قطعی قبول نمیکنیم هیچ خیرشش میکنیم برای که دیگر کیف نمیدم یه امر پیل پوشیدن دارم از ما برای زن فرزند آینده پدر مادر یا که بودکای شما برآمده کلی روز خودمون در همین در بین اعلا مونده و میبخشی خیلی یه توی درجه نمیکنم که دیگه بیچاره است قبول نمیکنه نمیده برای نامش قبول کردم سغرای کمبغل بفرمو برادر. سلام яка бодур садошта موضوع معاشا نکنه. بفرما آواز سوزای چی فکر داری برادر خودت برای مردم ما وطن در کار است برای ما اکا مردم وطن در کورای برای عزت امان و زودی با عزت امان میخوریم عزت امان که خدمتی که و خلق توجیه کردگی اومانی را همون کردگی نیست. اما انسانایی که خدمت از عزت همون دیدن کجا شدن ولی واقعا نومرد وقتی که عزت امان خودش میگه که او شیروی که میگه که وقتی که ما در یکون پرابلم غال دیدم شیر بچه ها نیستن در باری ما مقصد هم گریختن شاغول پاغول شیر ایناری نامه چی برادر عزیز من شخصا قطعی عزت همون یک دو بار است سه بار است بگیم در همین کنفرانس خطا نکنم دو بار بگیم که دیدگی هستیم به نهایت بگیم که برای ما خش نیامده بود ما خیلی آدم چیزای بچه هستم که مثلا سلام علیک قطعی آدم مثلا میشینم نرمال نه یک نخلی بگیم که نخل و پیشه گویو که کروچ همین گویو که همین تمام اروپا را رهبرش هستم خیلی چه نشون میداد برای ما را بگیم که هم استیلش معقول نشید دیگر خیلی بگیم که میدونی که با پرابلم های سیاسی هم باید مثال گیریم حتی که مردم از انقلاب هم میگردن نکنیم انقلاب ما باید چیکار کنیم یعنی که اون چیزی که ما رفته ایستادیم و پروت ما میبرومد بگیم که ما قدر کنتاکتی خوب هم نداشتیم قطعی عزت همون یکی هم وقتی که در سرش مشکلی آمد ما میدونیم که هموطن ما هست ما میدونستیم که چقدر خدمت به هموطن ها میکنن برای مردم ما بگیم که 2 هفته قریب به شب روز در باره بگیم که آزادی هم برادر و پهلوهای دیگراش فکرهای مردم را بسیار گیریم چکور کردیم گرفتیم و صحبت کردیم برای برادر عزتم و امروز هم از یاد ما برآمدگی نیست و فردا هم نمیبروید امیدوار هستم که بعد یک قدر کارها یعنی که کم تر پایانتر میفروید از همون خصلتی و چیگیش بگیم که و ما گفتم که حتی که اگر فکر ما را بگیرن مثلا روسیه تاجیکستان اگر امروز خواهد که یعنی که باز هم خیلی بیست از زیر حمایه روسیه ده امروز میتونه که ممالی را بگیره دستروش نه عزت هم بمونه برای اون که عزت داوره یعنی باوری مردم ده از تمام قدرت دارویی که در تاجیکستان بانو که اتومات ایستادگی هستند عزت 100 برابر بالاتر از او داوره دارن مردم باور میکنه با عزت عزت با اتومات با سخنش میتونه که مردم کنترل کنه گوش کنه مردم عزت برای همو اگر که خواهن حاضر دستروش نه وقتی همو رسیده است که باید این حکومت بشکنه عزت پرزیدنت مونه ما طرفدار هستم ما شخصا طرفدار هستم یگان گرام حتی که همین پیشنهاد هم با روسیه را بگیم که با زبان تاجیکی هم باشه کردم امیدوار هستم که با زبان روسی قطعی پریوود میکرده اگر پریوود کرده یا که نمیدونم نوشته بگیم که با زبان روسی پیشنهاد میکنم من طرفدار برادر یگان گرام زیدیتی ندارم ما با عزت کمبودی هم ندارم کنفلیکت هم ندارم پروست چخیله یک انسان خاراکترش در یک انسان توری نمیگیره مثال گیریم برای همو بگیم عین حال برای روسیه را فرصت است که فورا که تاجیکستان در همین جنگ جدال انقلاب و بعد از این بگیم رشد یافته باز یک بگیم که
غرور توجیکی باز چی شده باز دیگر پروژه شده نروند در این بین حاضر در این حال است که نمیخواد تیخی پیرواد میگن تیخی سمنه ولاست میگن که نمیخواد جشت امام علی نمیخواد چپش میکنه ایزت همه برورانش اوزی پرزیدنتش میمونه اکا ایزت امون اکا در پیش گفت ایزت امون باید اینمی خلق توجیکستان ایزت امون که کس در درون توجیکستان خلق توجیکستان باید بخیزه که ایزت امون از هم دل مسلمان ای همه طرفه میدونه چی کردن در کو چی کردن در قطعی خلق چه رفت اومد کردن در کو چه نگاه کردن در کو باید عبیزت اینا باید ایزت امون پرزیدنت باید شود ایرا باید خلق انتخاب کنه اگر خلق توجیکی مو همه کسا بخیدن دولت یگون کار کردن نمیتونه فقط خلق پیشروی ای خلق نشود برای چی مچتوی مورا محکم که ایسان نمولو زنوی مورا گرفته ایسان ریشوی مورا گرفته ایسان مو این تو حال مخاب منیم چی با همین سیل اومایس است چند قبلش همی بده که نه این همی 5-6 سال اخیر همی با فکری ما سر شده نمی سیل برای چی برای که مچتورا گرام بوده ایسان مچتورا چپک دین اسلام کم شده ایسا که ای اسلام مردم دور بوده ایسان هم جلاتوک بگیم که چی بکنن کانال بکنن همو او بگیم که چی شود یا خیلی دولتو ده وابشه دین اسلام نیست نه که برادر عزیز حدیثه نمیشه در حالتی که پیش راش بگیریم ببینید ما همین خیلی کرده اسلام در نظر مردم که یک بگیم که نیتو نشون میتیم ده میفهمی میره برای ما این چیزایی است طبیعی است و بگیم که این چیزایی است که عقل انسان است که باید پیش راش بگیره یعنی که چیزا رو نباید در بگیم اسلام رب بتیم همین ما باور که در تمامی کارمون در همین چقریکنیمون هم اسلام میگیم زمین سخت باشه نه مسلمان زمینش سخت برآمد نمیدونم ایش دینه تری اسلام عادی کردیم مسلمانی را عادی کردیم مثل که گفتم که در یک برآمدم همین مردم میبرویه همه چی دا الله اکبر چلیکوشون نمتری بعد ما داخل اتوبوس بودم یه روز یک کودک مایدهک چی بازی داره نمیدونم شب و شب داره تیر بازی داره تنگ بود همین لبای چرا میزنه الله اکبر میگه الله اکبر میگه او بازی رفتم یا درخته بولش کودکا پریدستن که الله اکبر میگه میپره مغازینی چی است اخوتنیچی مغازین واروژنکا است ما رفتم اونجا کم کم هم یک یاروخو را دیدم و لیبوسو را دیدم گفتم یگون لیبوس بگیرم بعد یگون پدوچکا بگیرم خطی جوروم یا موی قپی بریم گفته در اومدم یک چند تا جوانای پادروسکو استودگیان اما برانژلتوی چیو را در تناشون پوشیدگیان که میگن که الله اکبر میگه صورت بگی مرا ده میگه الله اکبر میگه الله اکبر میگه سیونکا که میگه الله اکبر یعنی که ببین ما همه الله اکبر کو در همین در مردم هم خیلی ساده کده دادیم ده همین تو بزنیم الله اکبر بگو بکشیم الله اکبر بگو بمبریم الله اکبر بگو همین لو بای کار کنی تو باید الله اکبر بگوی کو همین چیز اینترنت ها پرشید در مغز سر اینه بودک اومدن رسیدن کامپیوتر امروز برای یک چیزی عادی هم میبینه که یک آدم یک جور زد الله اکبر بگو تمام بازی کده است که میزنش یگون جور میکفونا تنکا بازی داره که الله اکبر میگه بودک یعنی که ما همین الله اکبر نام الله دتوا ساده کردیم پرداختیم که میبخشیم ای بخدمونه ای بخدمونه یک از همه زنه الله اکبر مگه زمین رو رایتر میکنه یه بچه اصلا او کاری کردیسی به نام الله توری نمیگیره کدش رب نمیگیره این سپورت از الله من کدگی چیز است زدن انسان در روش یکی تو کردستی برون خیلی جدنیو یعنی که زندگی همیره طلب داره کمتر ما نمونو میخدوره یک طرف کمتر بیامو یعنی که ادوشی چی که ما خدمت صدا کردیم برادر اسلام نه همارا ما خدمت کردیم نکی هست بقدر کردیم نام الله بقدر کردیم نام الله بقدر کردیم در جامعه در دنیا نام الله کو بقدر کردیم پرتفتیم بوار در تمامی کار کردیم همین کار الله اکبر گفتیم امروز مود داشتید است همین الله اکبر بخدا در دهن کودکای همین بگیم
инсонҳо ку мо дашт доред. Ман бисёр ҷодаи ин калимаро ман мешунавам. Бисёр ҷода кӯдакҳо қатъи мешунавам. барои ҳамун ман аз тамоми ҳамун инсонҳое ки спортсмен ёки дигар инсонҳо ҳастен бигем ҳамин ман хоҳиш мекунам ҳамин чиза удалит кунед агар дошта бошед ва пеши рай ҳамин чизотона бигиред. илтимос ҳай шумо медонем ҳамамон аллоҳро дӯст медорем, намоз мехонем, аллоҳ мегем, не ки ҳамин чизода баланд гуфта соддаи бад накунед, содда накунед амира. бале барои шумо خیال میکنه که نه زده موزنم و الله اکبر میگم تعریف میکنم زور میشود نه که این جای گودک این جوان نمیفهمه که تو چی گفتی استی این خیال میکنه اگه چرا بزنی باید نمی که کلمه را استفاده بری برای اما بازی میکنن در بازیاشون هم کلمه را او بازی دام نمیدونم ده همه جو همین چیزا توپ بزنم که اشتا میگه الله اکبر یعنی که سودا کردیم پارت افتیم ده برای اما کوشش کنه که سوداش نکنه نام خدا را ما ячи бугум ака ма анами ҳамчун шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ма Эмомалӣ Раҳмона президент мисол ма қабулш надорам барои чӣ ки барои ки ма ай давлат мақсад айми Тоҷикистон ма ягон даромад надорам. ма 28 даромади ма фақат ака ай Москва ай ами Россия ай ма президент Каромат Шарипов буд худо раҳматш кунад барои ки унао мардак ай у мардак خدمت به ما رسیدگی نمیشه و برادرای ما با غریبا و تمام مردم غریب مادر پدر مادر رسیدگی بردن که جوشیدن تمام غریب چی بگم نزدن وقتی بردن چی گپ نمیزنن ما در همیش میگم که حیران موندگیم امروز ایزد امان که در کرانتین هیچ کم مادر روی نمیکرد ایزد امان روی میکرد که ببین ده برادر автобус ва мошин роҳӣ мекард имрӯз халқи мо хаб кардгиай ки меояд аҷо иззат га ҳеҷ ка намеояд ҳамита мебаранд тирман менан агар ҳамитари бирава Тоҷикистони мо дига ҳеҷ ка қадр надорем итар қадр надоштем мо якбора қадри пас мешавад. бародар бубин вақте ки дар сар мушкилӣ меомад мардуми мода улуҷак кашида гирия карда Каромат Шарифда занг мезадан иззат амонда. имрӯз дар сари мушкилӣ омад гирам ака Каромат Шариф ба иззат амон ё васуми муҳоҷиро меган оз яхелж мега басуми намечиб агар басуми муҳоҷиро ҳам ҳами қалубиш меган ака ба худо қасам дар ҷумҳурии Тоҷикистон мо қонун нест ма қонуна ҳамчун шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ма дар ҷебак мебинам қонуна вақте ки дар дуруни Тоҷикистон агар сум дар бари ма боша ба худо қасам ака ай любой положение мекунам ма дар любой положение дар адел задагӣ ма 50 сомон додагӣ ака вурумагиам ба худо қасам 50 сомон додагӣ ма вурумадагиам. хуб бародари қонуна дар ҷумҳурии ҳамин мардум чӣ гуфтанд яъне ҳамин куҷост ин номуси мардум дар ҳолате ки як инсон барои ӯ خونه‌اش مردم اکم همین تماشا منم اینمیو چی من ابرم روزی هر یک تا کشتالش کندگی ایزد امون روگر امروز خیسات روماست که ایزد امون ایمت 100,000 گرفتگی ایمت 40,000 گرفتگی ایمت $1,000 گرفتگی که ایزد امون به ورا کارگرو دولت بردگی نکرد چون چیز لوبیوش موندگیان عذاب دادگیشون که شما همین سخنو را بگی نه که هم مردکو برادر ما او دا کار نداریم او چی میگن نمیگن ما نه که اما از عزت امون یاردم دیدگی و کجا هستن که یک ویدیو هم قدر کنن بگن که ما عزت امون یاردم دیدگی یا کجا دن یعنی که نامرد دیجا عزت نیست نامرد دیجا دیگر کس نیست نامرد ملتی که است که مشکلی بزنه عزت میکوه مشکلیش که بو چیز که سر عزت دا یک چیزات میگریزه فهمیدی вот برای چی میگه که در ما دوستی نیست در ما برادری نیست لبوی آدم پرس میگه که ما وقتش داشتم گیردم پری برادر بود وقتی که ما خیلی بشیدگیم وقتش دا 4 تنگه داشتم ما برات بود در پیشم که براتان چکور کنیم براتان سختر سلفا میزدم که زنش در خونهش موندگی گودکاش قطی که میومد در پیش ما
چی خدمت کنم؟ برات گفتم ایستو برا خونم اومد او میریخت. میگفتم که برا خونات برا اوجا زن گوداکات استودگی توقع مخی پیش نه برات کسالی زن گوداگی شلو سوزای خوبای تو سوزا سام گلام در پیش ما بده که روزی که من پلاژنی دا زدم دیگر نگفت که تو کدوم احوالی یه روزی همین کارگرای همین ایزاد امونا اینیم ایزاد امونا همین کارگرای همین درونی خودش همین رفیقایی که دبرش بدن می ایستودن می خیسن در خدمت بدن همیو یگون تاش گپ نزایسز یگون تاش در یوتیوبش داشت این رفیقوش یا طرف مون همین مردمی که از دستش نون خورده کرنمک میشه که نمک خوردن در نمکش توف کردن میفهمی امیرا گپ در سر چی رفتیست توف کردن در نمک دونش برای هم گفتم یک گیتار هم میگیرم ای پگاه سرود میخوانم سرود غریبی نه اکا باید خلقی موم همی اگر همی مردمی مهاجر اوزی دیگه نه یگون کس ویدیو منه نه یگون کس دبورش گپ میزنه چخیلی که کرومت شریف فقط رحمت چکنه قپیدن بردنش یه هفته ایسوسو کردن تمام اینا چی شید هیچ اوزی دیگه هیچ کنومشان نمیگیره اخبارم داشت دیگه دبورش گپ نمیزنه ما باید کرومت شریف ما باید قهرمان جمهوری تاجیکستان ما باید حساب کنیم ما باید ایو خاطره بسازیم که هیکل پورا ما باید چنبه هیکل اورا کرومت شریف بخت قسم اکا یکی از کوچه ها را به نام کرومت شریف میگذاریم که یگون تا مکتب کردن در کور یا که یگون تا دروازه کردن در کور یا که یگون تا قشلاق کردن در یگون تا صدی کردن در کور یک کوچه به نام کرومت شریف میگذاره انشالله او هم خدمت که از برای ملت هیچ نبودن در کو باور که گودک خودت گریه کنه شوای خود نمیخیزینه که هم کو برای ملت گفته شوای خودش خسته رفته در کیم که جو توجیک دفاع میکرد دیگر سخنت برادر عزیز یعنی که برای مردم چی پیغام داری که جوان مردم برای مردم کدومه که نون و نمک خدمت یعنی عزت امور رسیدگی برادران نترسه اگر همین حیاتی همین تاجیکستان اگر همین طرفتن بگیره و با سوادای مورا کدومه که با خلق خدمت میرسونه یردم کمک میکنه همیو را برن اگر ترمه کنن اگر قانون و زکان همین طری باشه ما ای بحری همه چیز گذشتگیم ای جانم سیر شدگی گذشتگیم بخیز گپ زنه دستگیری ما عزت امون ما باید عزوتی عزت امون را کنیم تشکر بعد برادر عزت امون هیچ که نمیشه واکر تشکر برادر عزیز خدا نگهبانت میتونی که ما را از یوتیوب گویم که پیگیری کنی دیگر آدمایی که راستی چهره ندارن ما قبول نمیکنم میتونی من در کیف نمیتم و آدمایی که چهره ندارن بیرن میکنم من در بگیم که یا امید هستین هموطنای عزیز من نمیفهمم شما فردا در پیش فرزندتون یعنی چی جواب میگی یا اینکه اون فرزندوی که در پدراتون چی سوال میگی اصلا برای من نمیش مخفی میمونه که تو کجا از یک ملت آوردن کیها ساختن و چیها ساختن غلام مردی کار چند مردی تاجیک در درن یک واگن برای بریدنان 30,000 40,000 روبل کار میکنی در اوچت یا در زن در کودک بسیاری گوشت دادن نمیتونی اما یک انسانی که در تاجیکستان میلیسیا کار میکنه در یک جا یا که یک رئیس کار میکنه چنین اویلی که تو اویلی نمیگیره در تاجیکستان اما در خونش خیلی پسله دی مدل مرسدس و دیگر ماشینو قطی میگرده تا 70,000 میگیری 40,000 50,000 میگیری کو یک بار کو کودکاتا بسیاری گوش دادن نمیتونی پس ولیت نمیکنی تا 200,000 هم کار کو ای گراخری بیرون نمیبروی ای ماش خوردن کو بیرون نمیبروی برای چی؟ برای که تا اگر مونه 200,000 بگی کو
لیتر روغن کو 250 سومون میشه автоматик برای که کنترل نداره باز نمکو روغن خریدن میتونه علاموار است واقعا هم یعنی که در لایف برای مردم میبروی که باید مردم قطعی موتیواسیا را مردم میتاده هر یک مبارز سپورتسمن ببینید یا سپورتسمن رینگ میبروی اگر چقدر بالچ بسیار باشه واقعا کنه او بگیم قوا میگیره آدم کیفش میتاده بو прямой навда калаш میابزنه همون خیلی است همون که ارتیستایی که در تاجیکستان هستن هم فان میکنن به نام اکتیورو هستن همین شما که подписаться میکنین لایک میمونین با او بیا موتیواسیا دیگه میده که باز ایود احمق‌تر شه ببروره باز ایود احمق‌تر شه ببروره که تو که شما بود کیف کنید یک شما یک انسان هایی که در یک توقی دریدگی فان کیف میکنین من اصلا عجیب میمونم و درجه نبودن شما بگیم چند قمیشه و شدن کانال подписчик 5100 چند نفر مثل یک انسانی که از حقوق آینده شما دفاع داره آینده فرزند تر امروز ما فکر کردیم تو بروردگی فرزند تا فکر نکردید که آینده فرزند چی میشه یکی امروز ما آینده را فکر کردیم که آینده فرزند تو آینده وطن است ما را فکر دارم امروز ما در میدان هستم چون یک رقصات سن ود نمیکنین اون انسانی که شما را پسند کردن آینده فرزند تر فکر کرده است آینده وطن فکر کرده است که فرزند در کدام نام وطن زندگی میکنه نام وطن قرغیزستان یا که نام وطن خیتایستان یا نام وطن تقسیمیستان در زندگی میکنه یا که نام وطن تاجیکستان در زندگی میکنه امروز درباره او بدن نمیتونه اگر ما همینجا یک آزمون صدقه اعلام کنم که مرده گوریگه خفه نشین بگو که کمی نمیجا подписаться فلان روز در فلان جو پول تقسیم میکنیم یا که صدقه تقسیم میکنیم مکرون تقسیم میکنیم که من برای اگر ماش گراخ تقسیم میکنیم برای گراخ کو برای شکم تو نمیجا هم اتون می نبونه میشه برای که تو که شکم تو نسیر کنیم برای که بگیرین یک کیلو گراخ بگیرین یکی برای آینده فرزندتون کو برای شما یک او دنیا میتواد در نظرتون نمیشه و میگین البته شما دور باشین نمیشه برای شیدنش باید تو در نهی جمعی بدید برای شیدنش یا رقصه لایف سر میته بدروین ببینین رقصه چند قدر پایگیری میکنن 3 4 5 هزار تا 12 هزار اکو میشینن دیوانگی هم را گوش میکنن یا سینه ش نشان میته که همون میدونن تاریخ درم تو سینه ندیدگی و سینه ش من دیدم اوکی هم تاریخ کانال هم هست که سینه نشان میتن 12000 13000 15000 تا 20000 پرمای آنلاین ششتگی سینه تماشا دارم یک سینه از 4 5 فرزند بالاتر است برای مرد میمونه پخرین آیندهش چی میشه و بوده که خدا رزق شمه تا گفتم تا کدا اومده است اصلا ناموس باید برای مرد باشه که در درون واگن خو کردن در راستی اومده برای کی برای شکمت نه برای دینت نه برای وطنت نه برای فرض برای شکمت اومده انسان آینده فرزند چه فکر میکنه که در واگن خو کردن ایت فرزند یک موتیواسیای پستی میته میفهمی یعنی خود دمو مفکوره دا میمونی خودت ایدرنی واگن بیرون نمیبینی دیگه تو زندگی رو هم خیلی قبول میکنی من از همین خودم گفته ایستودم تو زندگی رو هم خیلی قبول میکنی تا روبکش شکو در بزرگ تو همو بلوک خود قبول کردن نمیتونی نمیبینی دیگه جدا خود فقط تصورت نماز خیلی دیگه چیکار کنم تو مردیکار شکو خود ایواز کردن نمیتونی ای میلیون مردیکار یا مردیکار یه لیخچه بازم هم با یاردم یگون انسان ایواز میکنه اگر هیچ که یاردمش نکنه که یه در هم مردیکار بزرگ چخمیسته نمیکنه خچه ایواز برای که در هر چقدر تو پایان رفتی که تو دیگر نمیبینی اون طرف چیه پس فقط نمو خیال میکنی زندگی همو هست
این عیب خودتونه، کوشش نمیکنید، تلاش نمیکنید و همه حیات خودتونه با فرزندتون پدرکه کردید. توفه ای پدر با پسر میراث غلامی دادستیم. خلاص پیش پدرها با فرزندوشون میراث خونه میدادن، ما قلعه کو گوسفند ما گاو میدادن میراثی گفته از دست پدر مادر خونه جدا میکرد یا که کلان میشید زن میگرفت مثال 50 تا گوسفند 4 تا گاو 3 تا بقا 40 تا بز میداد و او را میگفتن که این میراث پدر است به فرزند، یعنی که دلشی اوج خودت عبارات بتیم گاو گوسفند تا زیاد که دیگه زندگی طبیعی. امروز ما مردم با فرزندمون میراث لاپوتکا دادستیم، کرکا دادستیم، لام دادستیم، شپاتل دادستیم، میراث دادستیم. بعد استمون فرزندمون میاریم روسیه میراث میتیم شکاتورا میگم بیادش میتیم میگم باز در بین مردم اوضاع میکنیم این بچه اوستو ایکو ای اوستو میبروی ابزا بچه پاسوبنیک با بچهش میراث پاسوبنیکی دادسته، دورنیک با بچهش میراث دورنیکیش دادسته. خطون کردسته خطون وقتی که شما که دستگیری نکردین ما اینقدر ببین ما شو خوب کداگی سحر کیم کجا رفتگی تو نمی وقت راه دا روبکو دا نم خیلی بتوقت اومدم که داخل شدم تو که برای مردم قطعی باز ببرویم یک مردم یارستان نشان بدن بدرویم صحبت کنیم چخ کنیم فکرشون گپ بزنن. میبینیم اینجا 300 نفره همین دیگه خیلی میگوید که گفتیم مالک تاجیکستان با پیش با فرزندتون میراث میدادگی چیزتون لاپوتکا بلکیرکا و شپاتینه اگر که همین احوالتون باشه. اگر فرزندتون تالنت هم داشته باشه که او دیگه هیچ جا رفتن نمیتونه. با تمام تالنتش با تمام دیپلمش امروز ما میبینیم که هزارها ده هزارها انسان‌های دیپلمدار مردیکارن در روسیه شکاتور زدستن یا که چقری کندستن یا که نمیدونم کرپیچ زدستن یا راستوار شوریدستن. هزارها ده هزارها دیپلمدار است. فردا فرزندی هم با نام دیپلمش مردیکار است در برای که شانس نمیده، برای که او شرایط او شانس تو باید پدر مهیا کنیم برای فرزندت تو که فرزندی تو باشه همون شانس یا موتیواسیا یا تلچوک میگن که یک تلچوک ایت باشه. اگر کسی کار نکردی نمیدونم میگه که شاعر میگه که خواب دیدم خواستم که گویم اما گنگم. از گفتنم چی سود که همه کار است، یعنی که اون چیزی که من میگم و بسیار چیز است میخوام بگم تو یکی شما کار نمیشنوینید من گنگم. اگر که زبانم برورم گپ زنم چی فایده است که همتون با کرکی میدوزین خودتون چی فایده است؟ یک گپ میگم باید او گپ بگیم یا تاثیر داشته باشه بفهمه یک انسان قدم بزنه یک آدم حرکت کنه بیو یا چیکار کنیم جمع شوه سرجمع شوه همین تمیکنین گفتی همون گپو یه روز بعد خیرخش میکنیم میگیم برادرای عزیز من اون کاری که کردم تو برای آینده این وطن برای شما نبود برای نه فرزندان نسل ما برای انسانوی کردم این گپورا گفتم همش موندم برای او انسانوی که در دنیا تولد چیدگی نیستن او تولد میشون کلان میشون یوتیوب میفهمن این میرا گوش میکنن که دمن یا دشمو توف میکنن که همه قدر جانکنی کردن انسانو اما پدرای ما چیکار میکردن میرفتن نمیدونم دلبایوشا و حریفشا و حرامشا رو تماشا کرده میشیشتن خندیده و باید دیگرش میگن لایک مون کلاس موضوع کرده باید دیگه بکنن ایرا ببینی گارنی ایده دا کلاش دا جوم داست دا کونی خر نمر زده است میگرده خدونی گابونی ما شما برادر عزیزم تو بگیم که
هفته آینده روز دوشنبه آدمایی که به لیتوین قبول نمیکنن باز بگیم که روز دوشنبه با در بینا وقت چید یگون حالتهای فوق العاده شید باز میبریم صحبت میکنیم تا همون وقت هموطنای عزیزم ما و شما خیرخش میکنیم یک دیگر را بگیم در پناه الله میسپریم باقی کی هست تا روز دوشنبه کی نیست با کامل باشه با دیدار میبینیم سلام علیکم